wo fi akọ carry no de na asem bi etete no pa wo de abedan me ma na kwaba na me mesa ne se ne nante sie ene se mata eti say pacho ya no wakasa kese kakra mame ayo pacho awie wo na anam se wa ma ne so mente wonka ena duku yi ni nose mask yin so umpe so obi a behunu wo ho okay wadaroma boy enkomo e de na de wo na mawie pacho mama ne nyina ne say ni me ku anati mata pacho ya ma wonde so kakra wai pacho mama ne nyina ne say ni me ku anati no nya anware ne ntemi emre mu na na oware ne nti oba ware me no na me kase na me mpena na me wo mpena para ba me yo obi a me mpepi me mpena ofesem na wo pe ukunu pa okay obi a me mpepi me mpena ofesem nti se me na no swat ikwa ba wo wani ase wo de anya akata ohwene ne de twebra fo nkaka ne wani ame anwo wa nhye me wate ai nti nke se me fra adwuma na me ba me be fia itimi agudie ni ayi sa amepe e wodem nse agudie ben sa na akwa wodem meni ni mienu se agudie edem agudie se ma feel ma yesa ni ma nti mi na mepe pa me batubo ma feel ma yesa ni e ma de yin na mini gobi se me fra adwuma ba na me be fia mi obi a me mpepi okay na fese ba ma de nyina ni se ono na ese anytime me ni di nkumo se me ben na me ben am kase wo me pese me boni ndendi ma feel sesia otimi kase wo ma bre na isamsa wa bre se nti meka nti o ma o kan ma bre na ma ide na madam tete so no an kase be de e be ba tam ono ape ana o be ba mi nchi eti wo fra dwuma ba wa fi ukunu na ne be di odon komo kaka akwa wo se wa bre o ntimi nya ohwe na wo so waja ne sa ti da onu ape no no beti bi yare be e man try say me am request say bi am brace say na te so onu time open no be ba mi nchen nti wo ma me tete wa nti mi so mi ye adwuma kakra mi bo ma di mi no bi am ya konfo ne sa na nya nti no mi wo ma na ya bre kakra wo ma mi adwuma na miti na me call hospital. You trying to send so calculate because hospital. You try to pay so more menti. We mama who dey wo. Nti me call hospital bia o me ya mti bibia no. It me you be a me ped drugstore edru. Nti me ti ko na be me ya. Me point my basis kura na me call hospital me call me so we bia no nti me hospital say me sa ko hospital for Utina na yo ya na de ko hospital. Na o ma hwehwe mu anom se hwi ni ko. Nti ya mi sa ko hospital for na ko na se doctor. Mi se ko di lie. Ti mi ko doctor ya se o hwe mi sa no se ade o ye ja ho adwuma na mi so ba che de na mi bo ma adwuma mi yi. Na se mi BP ni ko so pa mi sa anko ma nurse ni je kire mi sa. Nti o che kire mi na me ba no ye se me yi no was trying to say doctor e be na ye ni. No, I say, no, what one I did to a one I say stroke on Kaibo. Dear, Stroke on Kaibo. Stroke in Kaibo. Okay. In Tiana, me soon. I don't know why you just a issue. Stroke on Kaibo, nay, I was saying, apart from Mutina, nay, oh, yan dear, me, what can be a hammy? Name to me, me, son, a bibia. Okay, I say stroke on Kaibo. On one mamma drew on the destiny, say. And to another running hospital where did me drugs with your man. And what you say, hospital bear, Abu. Okay. And what you say, me, oh, mammy, Yama send young white china. Me call me back on when you want ma, Doctor Ben of Paco to India, over share, I shall report. Until one hour I say, me could try me 3 months, sky be and a befer me 3 months, and your man. Until me call for you. I am on Nesuka, na, my voice so monte won't cut. Kacho be and I may go me come and say, you call doctor and say, a stroke on Kaibo, and one mamma draw, my start time into a say at the chair, men call hospital or church, baby, coming to Skype and a befriend. No, yes, and ideas, make yes, and ideas, and number at the chair. Until meaning me to be able to say, me one money, into no peer and me swollen Anna. So like
me so me ya na me so akunya me say na nke to me ahwe wana me sa fa afo na me friend say onye fasting no ne de ombra nto ba no bi am sa na me say no smacks ni ntino nto ba no yes ti ma oni so ba am say e di asema am say me ni ndi nkomo wie no a opie no me so re no I started I say me wi mu etwetwetwe me nante so na me tu ahwe no say me nante na me tu me nante na say me kofa e me nan di fan na fa twan na me say me nyina ya etwetwetwe John say na say dia sentiment nyambo a ade chia we mako bibi grow for no bi nti na o tu mate nti ye koye no na nti yanko doctor no kura for drugs na we say yanko to o de nko ma bibi grow for nti be ko na me frɛ me maame na me say ma me ko adwuma ma de say na ye me no say me nya fast na me de me so wa say e de mako be bia ma omo de dry de aka nti sa bre no kunu na de ko bibi grow for no ho nti na stroke na hyase for the beginning nti no wa me say wa say de e de me ko ba bia ma mo de dry comment no ye nhwe kakra no say makan wa ye de wate nti be nti o ha atona me nsanda ho na na imuni e ko na me wi mu twetwetwe me nti be 2 weeks meba me sa monte nka de ma me hu visa Facebook comments no we can hear you we can hear babebre eja calling so betimi aye hu bibi ma me wadaroma na said your moye yente nka na anu odin na ono nso a na sam no mu owrem pa ntino won pese obeyi nanim bebre any nose mask no any duku na se eno no eti macho your voice what enti akodu se unu kunu na ware ye mpacho obi se me mo ne tofa wade ne kunu na awade animu no waso fa adwuma ba ono ni adamfo won pa agudie won pehwe de mo ba no akodi kunu se emi rama few ene de na ekobe ma ne se ma bre gise wono abe ma no ape ene oba ne nche ne na ba be ye bibi atoamu a na kire se agya wono wafa ne saa owa no oti se ni tie ne ya enti okọ hospital na wakwa me ahwe ne ade okọ na doctor say stroke nkaibo na ebo wo ampa stroke na yi na ti ama wo se ne ho adwodwo na okunu de na akọ hospital wonu free hospital no ma ba bibidro hospital ya wo mo beje bibidro ho no aduru ya mo se mo ntie no yenkoi nti ya na 2 weeks na se mensa no adwodwo na mensa ni fa na emu ne dwodwo na me sa frɛ ma me na me frɛ ma me se ma spell out na wo se ne sa dia omo san fa membra omo ye bibidro omo side omo fa membra ana me bo mi kuna mami ana wo yese me ko na me hia me maame nti be bi ko na ye ko ye no na nipa ne ye se wontimi emfa dro ne maame enko ma da bia te se me tena ne nchen na omo sam ya de te se me ho beto me ansa na dro no wontimi fa entwa kwan ana ye boabo ye ho na ye de wo charge ye bibia no ye boabo ye ho na me kwatena me maame nchen maame so wanyini kakra ana obehwe me nti yo hwe ma yale sem na wo hwe me na ana papa na wo hwe me no efre maame enumre se woni me won komo ana me call papa no woni me maame ana me ye say papa asembe ya mo so me nka no kra na wo start eduro no o se maye bibi wo me kunachi ntino me papa no se wo hu se waye dey maye ma family kunachi ntino me nka ne kra na wo ko se wo ko hwe de waye wo kunachi na ko hwe so wo ko se wo ko san stroke ya de o se ti se ansa na odi aduro be kamen wo no hu se sa na bibi se na maye dey maye ansa na odi aduro na dey akam to papa no frɛ wo maame o wo de wo fie ho ayete ho na numre na papa no frɛ maame so ne me wo nko ne ene akome okay okay to kan na mechanic kwere nyaa de e kire no kwan no ye de wo he ma fa me kunachi wo fa wo kunachi e pa chan eti kukuna fa na chi ni na ko fa stroke ya de ne bra wo ana ntia mu won na ntia na meka no ntia ya na mechanic kwere nche na papa no ye se na sa de wo ka no kwere ne se na che papa no ma fa me kunachi ono hwan mene o ya se ma fa me kunachi na me se papa no kure se ma fa me kunachi na so dia de kura na ma ya gidi akura wo wi ase mu a chese na no obi ba ha wase bi kunu sori a wo hye kodo no de beta bom mu wada eti mi kuna damfo
wako fam one completed building mu enche pi eno bi so bai me kunu wo mali me kunu ko ya no nipa amene na mas me best no mama na fam ya mene na twempna ama me kunu age aduro free mali dia ade na ma ya age ade nko a enti sebi enna be ma no wonna no sabe ma no wana wontimi nka oto ntwem maje so fa okunachi ma stroke ball nkaye ne ye de ukwa yare shansa na ya bisa asade ade no waye no wakire mse ma fa me kunachi to ase enti no aya nti na papa na sene maka no kuna de ma waye de wate nti oya no wose sa ade data na me kunu nya wonya mbo na mane nti me kunu panyini no mo ba be hwe me ana papa ne bo me ma me amane se de aye no nti me kunu omo ba de a chiso obo mi kura mane na de wote ye no ni aye nti mi kunu panyin ni mi kunu ne bae esa omo ba behwe me nti ya na ye call de mo na papa na de to mi kunu mi se o hwe me no ade se na maye nti ni de o se ye ni se ono wo nwu aware ba obi anya de enya nti ye nti no ye nka no se na be ya me ho beto me na metimi ade afri ono no nchen nti ya na mi kunu panyin de ebu kotodwe o mi kunu ni se Disi ano enche kafra ya na edin ya na ehun asem kan no edin debi ameka o say if you lose little attention ewom yenhye nkran say ma enkoye saade na so woye wadwin say o me de me be ma o mabre na sebi metisi muntini kra ya me ya metimi nyahwe woye list mistake fit we get man kra ba wiwire ama waso ayehye it's your body only to give her the full attention man attention no na nyesa enye ba nyina no madwene mu do mu betimi atena sikom ama wo bibi kitwa na me ba jo why na wo die na ma wo fa wo kunachi wadi ka kire mu die e ba sa no de me nam no me san na nya me intention enti nya ba ma ba ko facho de hey abapa enye ba ma ba ko me ma dodo say na wo ne o mo dai wo kunachi de se me wo de akoto ne re je tissue no wo se si ya wo ho de hwan de se me ma ndo ma ba ne akoto ne Eric akoto eni Eric na mdo mo bae ena wo wafa wo ne o ma da wo kunu yachi bacha wow nti eba sa na papa ne yese obafre wo mo na de wo so mo yentim beginning no papa no mi kunu panyin no yeto kosua ne kosusom de empata na me pese mu se edie sem na Eric ne ka kire wo eye den na senka Eric ne nko na wo ne da ye mpo akoto ka ho eche ya nsa na we nyina ide nti beginning na me tama na menya ya re odwuma na me pon me ba na nsu oto nti nsu oto no na ete na me se me pia akoto moto ti mi pie na me koto moto na store na we anim wo no na me kunu apate ka esi wo no na gebi ene akra hye na chi ti na me kunu aso gani aso mi na gani aso mi kunu ana akra hye na chi na nsu opiti ti bi gina store mo ana me kwam say me bo mi kunu da me so ala edia demand na edia na gani eji a waso wu mu akra hye akra na chi mi kunu bi na no ka chem say ne mpana no nto ka se me mpana me say o se say o ka sa 3 times and mpana no nti woman bi a wote ye ho no wonte ye ho no it is akeke no kan na ma wo ko Eric ne nchen kan ye no am se wote mi ka e wo gana mi se wo mpana no nti mi ko ma data na ma se na nyame fa de cleanse ni nti na wo nyangu ye na ko ho se wulu mai Sem se na mi kuna de aka kire bi nti mi de be bi atwa de ka nso be ye bi na teka nti na nim se be ye bi atwa de ka nika wa fabu anya de mame no papa no cry say mame wait my bisa am say oluma me bi atwa ne ka o kan ya nti mu wona na nti kwa ben na wo hyekawa e kwa ben na Eric fa so say ope ma wutimi gya wo homa no ho kakra na me ko kunu ho o kabre na wonim se wo kunu wonim Eric nim akoto nim o mo kabre nti chire me hu de ya mo frɛ ma me follow ma
Emma ring. Inti Eric on the show in hotel and as oko ni fee and now about Hotel. A hotel. One in the damn predator saying. I could turn it 4 times. When you could to that 4 times, Nina no way. You know, one will appear. Time or pen rubber. Okay, next I know what to not him. Two who's a pen more de chair. Therefore, the answer you find we were 30 yaka or ringing away pajama here. Or ringing a show we. And I was like to none that 4 times. If I try. Eric is way. A more wine out, you can't find no canny. Eric now you can't find the canny. But you said Eric, oh hey. You call Eric be was, and you on 1 day. Near because mean say bia enunti want to hano can come friend be transfer peko eti Eric now di kan share ne kane ni nyina ampre na ni nyina hotel akoto ne 4 times and Eric ne 5 times Eric ne 5 times iti time a woni wo mo dida ni nyina na ukunu ne wona ukunu te won chan chia no chia no mame Ado de be sie wie enti chia no mame de opportunity na aba na me kokuno ti dem ba ina ne se e ba sa na no on te bo no me free papa no na me be fi se me na da so ti se a woni na da so te achai ukunu ni se wabo na mane bigi se me ba ha me say mo betena ye no say edura nde wo ka de asie bi a kire no mo ye ho amane ni bibia nyina wie mo gitum so no betena enti uma ba ko ma fa ni se me ante no to na me frɛ na me bona mane se and sisi ade ne se na ma yo ti wona mi wona ni nya be ma ye de enkasa mam no ye se wono ko ye de wa bona mane ba no wo hwe ase me de me bona mane na me ama de ma pa mane de abona maninti no won mbebe nto on na ni tembia on just see ankasa dey na sinti e ma oba nti si a meti senti al Eric ni akoto no e ba ye no me bo mama ne se de si ye no de o se omo ye bia na ono so no hoto na mitimi nyeska nko hospital no obia yi nani ayede obia nya emfa 1 cedi nti ngeze me ko hospital kura put because me mama ne on ndi on kofa bibia ha bia maaye enti na chese wo wadwene mu no su se ukuni waye obibi enti na ama wo fa na chi no wanya sa ha wo no ono onya mehwe se odi yale bia ama me sisi ba me chese akoto ne Eric no omo fa empata bia ma enti ngese me ko hospital na kura me bo na mane a otimi ka se me nka nkyere omo no omonya de omo hwe me ono de oni sika nti se bia ya de ni mo aya de no ye de me ko emergency no na bi ono de akire na te se yare na eku wana se abegina se ne nsa no ntimi fa nya hwe o ebusiafo ne nsa no so de nsa na se titiriti no wontimi miemu anya hwe enya mema nyina ne omo tena ye fa ye chi ne fa ehudi o sa so de enya mema nyina na ne omo tia wubetwa si aba benya nkwa wowu Eric ni akoto empata esese omode mabemmen timi yini yem no de bone ne che na emaye enu nti na waba wokuru no wa mema na kwaba na mmisa ne se eye den na de mabre sa wa ma mema mienu 54 e kan wa ye 9 o ma hye 9 goes straight ama ya ye ka obey nso wo bre de na beka che okunu obeka bibi a che na nsa mama na kwaba ache dem de baye na se na be ha me obeto me beti na hwe be ba no ti na me na ba se mene wo baba ko 50 years baba now what to say me aduma o e bia ye boko obey why bibi wa chechire no na kwacho ni baby ya ko me chechire ni baby ya zo eba ne say na bedroom pempensuo ma say stroke de ne ya to fom ma wo ye hwe a enye yi ma say wo de wa kire mu imi say ni na ye wanim sem bo me nkomo de na say o kakra me de me nim fa ho ni say
Service be ban or to an ankasa one kind of when you could do for. Anything to me do, sir. A member and never go pool. Once or cast any racing moon or do maba. Yeah. Onky country, or do no more dinner country. See, Nippa back one of you know, or the onka. Any pensia. Nipensia, memensia. Any pensia. Aba. Mama, chichire wadi ni na opem kwade a wo Matias yesa kata wanim de but why ni poduku no bon power abodwe na se ho na memensia wabo mienu pedin ena aka no we enti woni chire me bobo so de di kan hwan ya Papa wase bua no wo de chire me mu wate na eba no se ye ma na afede na ekuye so no when na mo wazo kaze mi na mi san chire mi because mi ha kura ba kura se mi ni mu bibia mama wa mane ni mu hwe enti eba ne se brebe na wo hu se obey wa sha se e fa wachi na no kura se na wo ne na se de wo ka no mama enye no kure enye no kure mi ni lady bidi agro o mi ni di agro bi a ai me hu se ompana no meko ma no ompana na yi sei ai nti bra me brain na Nyankopon tua wo ka aban so ne mbibia no me ni di agro kwa semo na o kasa de na no no na ye na ade dada sinso aso na aba no so nyina wo no a o Nyankopon tua wo ka bra me brain nyina Nyankopon fa tua mo amu me nu ka na ba ma wa for de den na si wa si den wa dan for kwa yo ni pa no kura no me area hol me nu chese most no me nu mu nyina yi free okay me obi a me driver ni me twika me taxi 19 kakra enti obi o kura ni nipa no e frame se bia be fa me yesi obeda obesore no me phone no lock na da so nyina woni okay obeba no no wafa no odidi bia tem obi kura frame ga em se sister bi wo e friend lab atonsu okay odidi na tem nyina wo ho no obi a me frame kura na be fa me na se to frame ka tem me ka boy say me sister lawyer no kan way me bona mani nyina so una wo ye wo niema na wodi na defi a wan na won chen da ba ko kurampo ye no ka chim so ko yi e wo mukuru mu ho bodi no ogie so wo ma na ye dum light me ne kasa na odum me shede tu ka me ko kuromu ho obo ma me nkwada ba bi da nkwada ma bi enti bra ba na ne mema ne hiesia no one boy bi wo ye o muskite yi bi wo ha se fe ni jo obesire ko we had said the man ye no ko kuromu oboduru mo fo kuro na me shede busan say enti ba bia wo ko bukuromu no wotu afuru adura no fo kuro me busan ho asemu nyina enti na me se bra ben na woni mema ne da daytime na wukunu we wo kwa adwuma oba wukunu kwa adwuma na wahwim pabam na hotel akabeneza so ne kai room says mpa ne de say hwa woni room bia ne mpesi ho eti awia kete wukunu tisti anim wo ba ben papa ba kwa na no na wo na twere da ha twere da na sehum sa na bia metire do onim no ene ne nipa ko no wo betena ho no obi anim no say ma sam de na wukunu ya ma sam does it give you the right to for mama wo ye kra na o me kura be no to be catch you say wosi me ye bibi na wuntumi a me catch you say ma me say na wuntumi a obetumi akọ na ya de na me kan ho ayi nyina kire wo ya rezu ba ye me na me de wo nante ya ba bia be ka se me ntu ho ayi be na makotua say me no nyina na ekọ e ma kire oba sunsun sori ne ayi bi wa ha e mo kan ho ase mu nyina kire say but me wa mama ne o ezo ka se mfa nko a na matu kana msa do ko ano dia o se susun sori o ye yi se ma bigire ni papa no ka na ya so susun na wo pa hoto anasa wo pese yade ne kaw so ene obo an me ka se o me nyina ye ntu ka ne ye nkwa wo ye obi ka me ka se o me nkwa o se me amenko nipa me obi tem na ka se me kwa no akwesi eti wukuri ntu ka mfa wo nkọ ba bi se akwesi mi junction on mama nante no atu ka de akoto se me ko mama me mo na papa ne nsem na mo be hwe me won
and we took a free. Mammy, a man see a bubo mudina menshadi. Eric and wine, me tea, I say, where Juma boss or crowd, penny be crown swaggy. Huh? Mamma Insiano, I shall say for baby. Send me a chentino. Hey, me tell me, Bama will breaking virginity cramming in the D, me kind of pa. Ain't Bama be a one another be as a kind of. I call it different. It's am passa, Memansia, Opa Hoto. Said I says no. For any domina, and one pataba, and Taka Eric or modern patabrem. Or more, yeah, or more this kind of bar, or send me a minky pin at Fanco Hospital. Sana called my cousin will be for one city bimremi. As I make hospital, also in this car, Mamma, men can't show when to me for so I bought my mania. If I'm the bar, I'm going to better. Where did this advert in Mikayo? I'll come in where you're tinning. Where you're Matia, my fede, Chesa Lumeha. Me tell you now. Oba, so say who could problem ben pa problem the same. Now ben you who the end account. Says I'll go to Eric and I'm going because oh my miss can call hospital to see how because I mean more money. I don't want Jana what dear. Mama, a bus I may bomb for more money. Am I a dinner a call or my memo? Sissy and because my many hour. Sep Ubano de acquaintance mean to me in Tenebi, Tiki de Aquaraneba. Where you also know about fan up to now, my. And I'm yes, a make one for no money. Or my minister, there be all my men call no one in Becassa. I have him to say. Now, me bow, why you said the china, the last time this year, 9/11. Almost a year. A year. And I could Tomunson Samuel so by Eddie Beza. Sending Nana was it some years, baby, a dream. May met to another crash or head, no way say be a Arabian and now. Because I call hospital, Mamma call ye. It's why a test, why HIV, why hepatitis. That day night, stroke on the stack here and Estati and Anna. O me 70, Mimi beside, do I love and say, as I'm then on Bayam. No, see me Bayer Juma, me pay Jumana. Me do Kunukrania, Eddie same Korean. Pay Jumana, may home famine, Doctor S. Banam say, report on your dear, or say, HIV. Now HIV no only positive and negative. Me chair doctor no say e normal bibia no. E binim. Who could you would no? Over one bi. Mani na ono. Ana Obama wa fa na chi mama nsia de. Over one bi me pese me ti free wo ho. Odo ewu. Mi ami ma odin wati me fra obaya. Over one bi. Ah? Odi na metie na fe mabisa wukunu. Obe ware ni biem. Na me ya de na that's what it is. No, ya be. Aja. Wo yire obe ware ni biem. Ma be si be bia do no de. Nzumi ntumi bi. Oh. Say enkamfum so woni pa ho. Ma ese fum so de ba ko na me nu bi ne nsia de ewoni da ho. Memensia. Enani da ho. Stylish binim se akoto ubenya akoto ana se Eric mu bako asaba ye kan ayeye hwena no he ya asemu ayeye mpatem security ko na aka no ofan o ni pe krampo wo ye obe ware kramu na mu se di na chi ne ba na sori ba ma no ne dai o ne ye yi na obe ware nyina wo se mu meja no mu se di na chi ba sori wonye so se bia honhom bi na ye ne sa mame akomo ofie tumi bi wo wa ebowura wa na ye se kodi bi na epiapia nko wa bibi sa ho wonim dia say Stylish akotoni Eric fra wo mu ba ko na mimisa no se obai wono de ne ha nyina me mama ne ha nyina ne se akotoni Eric no wo ko hospital a me ba ye se enya Eric eh rate Ghana man mu pa ni hello papa what to say ne de me hoye pa na wona wakwawe obi yire ama se stroke wache no a edu so wakọ hospital mpata ne ade ese wo de ba nyina won fa maaye no
Hello? Me say, Obabi Abaha was say, what funny kunachi. Bama Crow, and the funny kunachi, the did say, I was say, ya war Eric ya. I'm a stroke we had not to form. And Potter as I would buy a friend say a Jew 1 year, my bema now, one tria, or call hospital, I won't tria. What the one by see miss out? Why? Oh, one and water, what's one water, I'm praying. Okay. Hey, catch it. What be you ready? I am funny cow. A man will tell you I did not call one, this someone who the effect. Obi ba bɔ ne yire ho ka brɛ ne ho ade na du pampanso bi ne ho na mato so no menomena da ase na teteta ho wo be wu kwa style sa fa ne to so ampa se woni obey ya da big mama brɛ mo me ho me correct no kurani me mfa blame ma Erico cha deputy o de mama me de mama ba ye yayi wonim se wo kunu Eric one time na mfia bonte no de no koto ne paso o se Eric so nim so oku so wagini okay Eric nim so oku enne mema aba no so obi kwati me ka che say oba sharing no pe ananya wuku na me pe no wo na me pe o it will no was a we use adwene to the sense say mema makoma kunsia Bible kra say adwama motete ntem ne say wo pa bre wo say wo pe o say wo pa fa mema makoma kunsia ada wo ye kraman Oba wa ware meba Eric Nhyira FM oh office be there's a idea na kwala nim na do kunu zo watwe wo de opa crew ti kura me mfa ho mesra wa ho tonti na oba ya yaje wa yeti wasem no why office na also table mu man dogi no hwan ya be ma be ya afi na eyi ba o information eyi ba saa eyi ba me phone so saa Bema ben office and I want no have is an affair. Ya wo so table mu na one ne ye doggy. E bema ben me de cha wenye ye me dofo. Bible class wo bone ne tsa da na pa mu ka. Oyo no kwafo so de be cha bema die wa ma ye hu ne stand. Nanso wa ho to se be ya wo hu beto. Ne nsa na etitriti ai se bo won ti mi fanya hwe. Bema ben ya no question no be that office ko jo kunu nanim wo kunu ya sa opa ne cha wo hawo fi se mema nsia pa bema nhwe ne nsa wuntini bema de me enema me nkyere mo friend say biology na dia biology evangelist biology subject na e de kire eyi no course biology, sematology, pharmacology. Okay. It's biology, sematology, pharmacology. What's it who be man hwe na kokromoti akabendeza na kire ye. Hwe ne kokromoti, hwe ne nsa wuntini. Ebe mu anya rich. Yes. Papa iti hwe ne nine na hwe ne nsa ekura no. Evangelist. Office nyina wo. Kwaduma mi ani yere. Oh. Wan kwa. Akombede o konso ayedi. Chuba de obatenfi. Asa ko no mudi. Naima. Minua be man wo hu. Minua be man. Me bo mi sama no. Di ntam bo mi sama no se. Ye mema nyina na wo sa akoma na odete ha no. Yeah. Akoma na odete asesi ha no. Naima me kura minya. Me I'm putting myself in his shoes. Yeah. Me baso ankasa. Me hu ya me ayipa. Na osan kasa we nyina echi osan de oba ne nam. We nyina echi so ne na ti wo ho because you be this year. Yeah. Be ma nyame hira. O wa botre ade obedu akiri. Yeah. Because say ye nipa nimbia. Koko ya chekura. Nyese okwa ya che. Na nkade asi kura nye. Sure, and then I make a same be evangelist. My for we ntwem. Na oba bi a dream no. Ya mama part I release na wa bafi. Story ni hia me, ade kro ye hia me. But Brahma na wodi ni njemu no.
All hope was lost. Yes. 15 years ago, Cabrante saying, "Go on, Guadada." That's right. As we generally court no the train no pajama shirt no ba. I'm fight here my your man be. Now you from the anger me here then one. Akwana say a man national. A story when you know your papa you say any dim komo because me who say there is a hope. So bet me age oba na bi mu na. Sure papa no. Ow. I'm Facebook. I'm see I'm on Yaduma. Facebook, Insura 104.5. YouTube, Insura TV. For TV, it's what Dum TV. But show what bar. What funny Funachi, Mama Baku, Mianumiansa, and I and Sia. Stroke we action and anything in our jojo. Wobunko to ya, what tin is your sir? What tin is your sir when you could? Papa. Look at you now. Me to no then e koso nyina no. The obana ye ni nyina no. Ba na me hwe papa no from the anger of Adaro maka bibi kire obey what? From what papa? Say what ya mobo. Just ba ku krefen na na denchi. Ba ku ne nam take yi he ya friend Joe. Just ani ko tunasi. Nyabotransa. Bia hwe ye kan bi sukura na bibi kire o bibi ni akire any tension bibi ni akire se ne ho ana ne de keke lady nam ni ebra me bre nyina na sei na so anam se maame me ne mum na ye free ko me nya bibi anka wodu aburu na yi nyina anka aba me so eduro me ka jense won so bro wa buru ho nu ye ya na asa adane aba wa don ebi ana bre enzo so ne tabi o ma ye mre what's up me ka jense se bia me na bia me ntumi no na bia onye ye obetumi akọ se bia me yo bibi na se hawa obetumi na wa hwe a ko otumi pega mama won na dina we o ya mi na be pe mama won not we naima tie ya asame ni dance ye twa bi ya dance according to the statement of Banamai wrong. Say oba bia de bi betu ne tirim oye mi say ameye obi atuaka oba osaka che wase ade ba ko no se so ka se so oba no ahun se na nimu asem se o shatapo no kana nutum okay hwe se enya me pe enya opa de na nka ba ko bi yeah se enya opa nka ba ko bi okay ba ko no kura mpore ni kwa se to akoso e ba ene otema se okay enti se akoya ba ma wei aw sabi sam nyina wo mu naima aw say am say bi no mu di bia na o ma di nti obi sa na mema ne bi otumi modi yeah yes atitiri wo enti naima ye nua ba no se enka wonni mu a anka de course nyina ne se ne obi sa ne statement bi o se me de na yaresa e kire ne se exactly ayaresa o pe nyina ji papa so sande o to ne kam once nyina ye gina akora se ujuru janse no so na wasan si me oba no ehia kasache na naima mesre yes say ona utidwom sadia wo de wo adwa na utimu no sabio ensemfo ne nkwasa asem ne nyansansem nyina otena so na wo hwesan se udo ni panti mesre yempa kwan ye befa so a abaya no ebeto no na afi se ebe hwero kra daso okra no mum ana waje ne mfom so atu me ne hwan ne se mbebu ne fo me amete me ne hwan ono waje ne mfom so ya de atu ebi na Yesu ye no nti ono ne nyankopon ntam de eyo no anasem ne mum Yesu asem o ka o se ko ekoye biem papa wa daroma mesama ba wonchen biem sebi obeya na akopre no wanya ne yade but baby a me di dru ne se Eric no wo fa hin mame wan kire baby a wa me ko se wo na wo kire wo ya fra no ya wo tie ye ya na wakate ko yi on ko baby wo no na ya mo frɛ na me tie se wo so wo yi sister oduko no hwan side ha na me hwe wani na me hu wani side be na Eric no wode ye wanti baako enan na ati me de ma no ya ukunu ma ubie ebe ma ni nyina woni omo da no dade so oni omo da no protect o mo she condom ha ni
mama nsia ne nyina mo nyina hye condom de ya be ye ne say test na wo so koye ne de ne ani ho enti kofa test na wo ye ne nyina bra na baby Eric won yen konko hwehwe no ye hwehwe akoto papa ayi Fred ye se yegema why ensia de do so dodo what enti de obeyi ni tibia no yaw na ewo mu ni ntina ne ho ntimento no kure na meka kire woni se wan release yaw no a abusum fie nyina se wan yi yaw no a oda boko Facebook fo bi se o manage ho o be ko ah ompene na de Nadia Tabia you da ho wo si wo mfa nya adwuma anu akwari nsia meka sesenya program empese meyi me ho dia do nim no e bia na ye na me se wo kunu ya masam a wo kunu ya ma wo ba mai wayi nanim wo kunu ya masam a e kire se ko fa bi o aso wo ka kire wo se wo ntimi akọ Ubati minti na ate wonti basa no oboni ato free na de Yesu ni madamfo pa sanyum no a wo da wato wo Bible da kukum na wo hwe Abraham ni David nom ne ade saa enye hotel na wo kokoti biwe wate de wo ka no ka che be ma na etwato na yen sorry ko test na wakwa akoye no ko fabra na yen hwe na yen hwe se ebehu Eric ne akoto na de se be ma bia yen fama no na yampa yarhwe papa ma yampa doctor bin won hwe na wo huntimi ntow de o kan eto mi tirim se menya nkwa na mentimi hwe mema o mo panyin ba ko bi pa kan fe na danchi panyin pa Nicholas hwan afoto yesi wa ba da Nicholas no wa ba bedu fia de a wo ma sa say dabi o ma sa say eti yapon a papa wada ma be twen kakra akoto no ne yesi wa ba no eti yenhwe na ye nyina ye ntena se na ye mfa ye ntu ye obai wo wu a menye ni se onya hwe as a hospital no e ba anya se bia nkitu o kwa chise de bia be balu bia 1000 bia 700 saa ana mka se mo no ba bia matuatu adu misuma brenti bo mu so mane ni bi no mo so mfa nko bi ba akokora wo se nana danchi bre wo se 30 million nti wadi mu aka 70 mi maji ana meka jon se minka se meju obi asika o anti wo de nka wo mu nso mu na hwehwe wo mu na akofa sa ha wo na to mu mfa hwe o yare to mu hwe o yare ni wi a na chire be obi bia be don be kan matumi no mo aka nti minji obi asika emema dindin no so sa na so o mu ye o that's the fact mo mu hwe o yare o mu hwe o yare wi a okay na fe ye hunu the next to go okay me fuaso ya anya na sa ma no be ha adwen eze wo fa ukuna chi wo fa ire chi na yade a ba ya nya yade en fa ko ho ne en hwe wo hoto wa ni ade ayi frɛ no anya sa yade no kra me yale ya me ba fie no ma me wukyire mu ma akwa na ho ya ya hi da ko ba bi se wo kwa ko hwehwem no ko hwehwem mu se ka ne boro ne so ni pense yade na na de aba ampa so me hu a ya me pa ma yale senti na papa ne tu mu no twan and Nicholas want to me am ya kura no my 5000 yem fa nto akire ne yem fa ma doctor no hwe doctors ye omdo so ha no mo hwe yade what you say ai JM Ado and Sons what's body's olive oil olive oil dua no kan en wachi mu pacho enie ahempa ye nko ane de bo ni mienu nyina wo fi akokare no de na sem bia etete no pa wo de abedan me ma na kwaba na me mesa ne se ne nante se ene se mata eti se pacho ya no wakasa kese kakra mame ayo pacho awie wo na anam se wa ma ne so amente wonka ena duku yi ni nose mask yin so mpese obi a behunu wo ho okay wadaroma boy enkomo e de na de wona mawie pamcho mama ne nyina ne se mene meku anati mata mpacho ya ma wonde so kakra wai pacho mama ne nyina ne se mene meku anati no onya anware me ntemi emre mu na na o ware me nti oba ware me no na mene me kase na me mpena na me kwa mpena ba me yobi a me mpepi me mpena ofesem na wo pe ukunu pa okay obi a me mpepi me mpena ofesem
na no swati kwa ba wo wani ase wo de anya akata ohwene ne de twebra fo nkaka ne wani ame anwo wanhye me wate ai in case semi fa adwuma na me ba me ba fia itimi agudie ni ayi sa amepe e wo dem agudie ben sa na wo wo dem me ni mienu say agudie edem agudie say ma fe wo ma yesa ni ma ntimi na me pepa me ba tubo ma fe wo ma yesa ni e ma de yin na me ni gobi sera me se me fa adwuma ba na me be fia mi obi a me mpepi okay na pese ba ma de nyina ne se ono na ese anytime me ni jinko yin se me ben na me ben na nkase wo me pese me boni jendi ma feel sesi a otimi na se wo ma bre na isamsa wa bre se nti me kan nti o ma o kan ma bre na ma ende na madam tete so ono ankasa be de ebeba tam ono ape na mo beba mi nche eti wo fa adwuma ba wa fi ukunu na ne bedi odon komo kaka akwa wo se wa bre wonti mi nya ohwe na wo so waja ne sa ti da ono ape no no beti bi yare be e man trans me am request say bi am breast say na te so ono time open na mo beba mi nche nti wo ma me tete wa nti mi so mi ye adwuma kakra mi bo mo ma di mi no bi a mi ya konfo ne sa na manye nti no mi wo ma na ya bia kakra mi wo ma mi wo adwuma na miti na me call hospital you trying to send so kakra nti be call hospital o twitwa so pi so amwa me nti wo de ma me hu de ewo nti me call hospital bia o me ya o me ti bibia no nti me yo bia me mpa drugstore me ti ko na be me ya me ko adwuma be se skura na me call hospital me call me so we bibia no nti me hospital se me sa ko hospital for utina na ye o ya na de ko hospital na o ma hwehwe mu na o si hwi ni ko nti ya mi sa ko hospital for na me ko na si doctor mi ti prab ko di lie mi ko doctor ya sa o hwa mi sa no sa ade o ye ja ho adwuma na mi so ba che de na mi bo ma adwuma mi yi na o si me BP ni ko so pa mi sa anko ma nurse ni ni che mi sa nti o che me na me ko me ba no ye se me in was to come to doctor e bia na ye ni no I say no what no I did to a one I say stroke on Kaibo dear stroke on Kaibo stroke in Kaibo okay Tiana misu and no I desta a issue stroke on Kaibo na ye o say apart from utina na ye o yan de me ye o kam bibia ha me intimate me san e bibia okay I say stroke on Kaibo no ama me dro on the destiny say and to another running hospital where DJ me drugs in your man. And what you say hospital be abubu. Okay. And what you say me oh mammy nyama say nyangu wa china. Me kon me back on when what ma doctor be no kwako to media obehwe ahwe report. Nti ono a we say me nkotwa mitrim sky be na befa mitrim sa nyama nyama. Nti me ko fie no. Ma one so kaka hu na mmafo so mo nte wonka. Kacho bebre na me bo me krama ne say e ko doctor ne say e stroke on Kaibo nti wo ma medura na starter me nto say ade chi a me nko hospital o church be kwa me go twa sky be na be fam tiri no yes na ade ase me kun yes na ade ase nti na mbo ade chi a nti me ne me tibe so say na me bo amane nti onu pie na me sore na na sore kina me so me ya na me so kunya me say na nke to me ahwe wana me sa fa na me friend say onye fasting no de ombra nti oba no bi am sa na me say no smacks ni nti no nti oba no ye say ti ma oni so ba am say e di asema am si me ni ndi nkomo wie no a wo pie no me so re no I started I say me wi mu twetwetwetwe me nante so na me tu ahwe no say me nante na say me kofa e me nan di fan na fa twans na me se me na ya twetwetwe so no say na say dia senti nyambo a ade chia we mako bibi dro for no bi nti ya na o ti mate nti ya koye no na nti ya nko doctor no kura for drugs na we say ya nkoto o de nko ma bibi dro for nti me ko na me frame ma me na me se ma me ko adwuma ma de se na ya me no se me nya fast na me de me so wa se e de mako be bia ma
omo de dry de aka nti sa bra no kunu na de wo kwa bibidrofo no ho nti na stroke na hyase for the beginning nti no am say wa se de e de me ko ba bia mam de dry aka nti no yen hwe kakra no say makan wa de wate nti be nti o atona me nsanda ho no ma na imuni ko na me de mu twetwetwe me nti be 2 weeks meba me sa montene nka de ma me hu visa Facebook comments no we can hear you we can hear babebre eja calling so betimi aye hu bibi ma me wadaroma na said your moye yentene nka na anu odin ena ono nso a na sam no mu odwerem pa ntino won pese obeyi nanim bebre any nose mask no edi duku na se eno no eti macho your voice what enti akodu se unu kunu na ware ye mpacho obi se me mo ne tofa wade ne kunu na awade emi mu no waso ofa adwuma ba ono oni adamfo won pa agudie won pehwe de momo ba no akodi kunu se emi rama feel ena de na ekobe ma ne se ma bre gise wono abe ma no ape ene oba ne nche no ne na ba be ye bibi atoamu a na kire se agya wono wafa ne saa oho anu oti se ne tie ne ya enti okọ hospital na wakwa me ahwe ne ade okọ na doctor say stroke nkaibo ena ebo wo ampa stroke na yi na ti ama wo se ne ho adwodwo ena okunu de na akọ hospital wonu free hospital na oma ba bibidro hospital ya wo mo beje bibidro ho no aduru ya mo se mo ntie no yenkoi nti ya na 2 weeks na se mensa no adwodwo na mensa ni fa na emu ne dwodwo na me sa frem ma na me frem ma me se ma still na wo se ne sa dia omo san fa membra bi omo ye bibidro omo side omo fa membra ana me bo mi kuna mame ana wo yese me ko na me hia me mame nti be bi ko na ye ko ye no na nipa ne yese wontimi emfa dro ne mame enko ma da bia te se me tena ne nchen na omo sam ya de te se me ho beto me ansa na dro wontimi fa entwa kwan ana ye boabo ye ho na ye de wo chaje bibia na ye boabo ye ho na me kwatena me mame nchen mame so wanyini kakra ana obehwe me nti yo hwe ma yare sem na wo hwe me na ana papa na wo hwe me no efre mame enumre se woni me ene woni me won komo ana me call papa no woni me mame ana me ye say papa asembe ya mo so me nka no kra na wo start aduro no o hu se maye bibi wo me kunachi nti ne me papa no si wo hu se wa ye dey maye ma family kunachi nti no me nka no kra no na wo ko se wo ko hwe de wa ye wo kunachi na ko hwe so wo ko se wo ko san stroke ya de o se ti se ansa na o de aduro be kam no no hu se sa na bibi se na maye de maye ansa na o de aduro na de akam ti papa no frɛ wo maame o wo de wo fie ho ayete ho na nimre na papa no frɛ maame so ne me wo nko ne ene akome okay okay to kana mechanic kwenu nyae de ekire no kwenu no ye de wo he ma fa me kunachi wo fa wo kunachi ifa chan eti kukuna fa na chi ni na ko fa stroke ya de ne bra wo ana mi ntia mu on ntia na meka no ntia ya na mechanic kwenu nche na papa no ye se na sa de wo ka no kwenu se na che papa no ma fa me kunachi ono hwan mene o ya so mama family kurachi na me sia papa no kure se ma family kurachi na so dia kura na ma ya gidi akura wo wi ase mu a chese na no obi ba ha wase mi kunu sori a wo hye kodo no de beta bom mu wada eti mi kuna danfo wako family one completed building mu enchepi eno obi so ba mi kunu wo mali mi kunu ko ye no nipa amene na amasne best no mama na family amene na twempna ama mi kunu age aduro free mali dia ade na ma ya age ade nko a enti sebi enna be ma no wunna no sabe ma no wana wuntimi nka oto ntwem ma je so fa okunachi ma stroke bon kaye ne ye de ukwa yare hwansa na ya bisa asade ade no waye no wa kirem se ma family kunachi to ase enti no aya ntia na papa na sene maka no kwa de ma waye de wate nti oya no se sa de data na mi kunu nya wonya mbo na mane nti mi kunu panyini no mo ba be hweme ana papa ne bo me mamme amane se de aye no mi kunu omo ba de a tise obo mi kunu amane na de wo se ye no ni aye nti mi kunu panyini mi kunu ne bae ese omo ba be hweme nti ya na ye call de mo na papa ne de to mi kunu se
o hwe me no ade se na maye ntini de o se ye ne se ono wo nwu aware ba obi anya de enya nti ye ntino yen ka no se ne be ya me ho beto me na metimi ade afri ono no nchen nti ya na me kunu panyi de ebu kotodwe o me kunu ni se gisi na entwe kafra ya na edin ya na ehun asem ka no edin debia me ka o se if you lose little attention wom yen hyen kran se ma enkoye saade na so wo ye wadwin se o me de me be ma o mabre na sebi metisi muntini kra ya me ya metimi nya hwe wo ye list mistake fit wo get man kra ba wiwire ama waso ye hye it's your body only give her the full attention man attention no na nya sa enye ba nyina no madwini mu do mu betimi atena sikom ama wo bibi kitwa na me pa jo why na wo die na ma wo fa wo kunachi wadi ka kire mu die e ba sa no de me nam no me san na nya me intention nya be ma ba ko fa cho de eh papa enye be ma ba ko me ma dodo say na wo ne o mu dai wo kunachi de se me wo de akoto ne re je tissue no wo se si ya wo ho de hwan de se me ma ndo ma ba ne akoto ene Eric akoto ene Eric na ndo mo ba e ena wo wafa wo ne o ma da wo kunachi wow nti e ba sa na papa ne ye se obafre wo mo na de wo so mo ye ntin beginning no papa no me kunu panyin no ye to kosua ne kosi som de ye mpata na me pese mu se e die sam na Eric ne ka kire wo e ye den na senka Eric ne nkoa na wo ne da ye mpo akoto ka ho e che ya nsa na we nyina ye nti beginning na me tama na me nya ya ye ko djuma na me pon me ba na nsu oto nti nsu oto no ana ete na me se me pia kwa akoto moto ti mi pie na me kwato moto na store na we ni mo no na me kunu apake ka esi wo no na gebi ene akra hye na chi ti na me kunu aso ge ni aso mi na ge na so mi kunu ana akra hye na chi na nsu opiti ti bi gina store mo ana me kwam say me bo mi kunu da me so ala edia demand na edia na ge na eji a waso wu mu akra hye na chi mi kunu bi na no ka chem say ne mpana no nto ka se me mpana me say o se say o ka sa 3 times and mpana no nti woman bi a wote ye ho no wonte ye ho no it is akeke no kan na ma wo ko Eric ne nchen kan ye no am se wote me ka e wo gana mi se wo mpana no nti me ko ma data na ma se na nya me fa de cleanse ni nti na o nyangu ye na me kwa ho se wulu mai sem se na mi kuna de aka kire bi nti me de be atwa de ka nso be ye bi na ateka nti na nim se be ye bi atwa de ka bika wa fabu anya de mame no papa no cry say mame wait my bisa am say oluma me bi atwa ne ka o kan ya nti mu wana na nti kwa ben na wo hyekawa e kwa ben na Eric fa so say ope ma wutimi gya wo homa no ho kakra na me nkokunu ho o kabre na wonim se wo kunu wonim Eric nim akoto nim o mo kabre nti chere me hu de ya mo frɛ ma me follow ma we nyina nti Eric oni ni hia wo hotel ana se wo ko ni fie ana wo ba ho hotel hotel woni de da mpre do sen akoto ne ya 4 times woni akoto da 4 times ni nyana okunu wai ni ono opia tam open oba okay na se wono wa to na dwene aban so ni ben na ngase wo me besam Chese me pe figure no me pe round figure no e bia ono no 7,000 endru na mo me bia 3,000 ana e say ene aje se wujina so na me check ma o yanko e keka me wada je ma o ai 705 nienu 1041 Ode madam say nya me ba don't talk kwa
Kedi Faneto so 705 mienu. O say Kasongo yeah. 1041. Ah yanko na bia na ne network ne nye. Mesrew. Na so wasika wode wo no enu sa. Madam, me jana ye twies kama no. Ono kura se ne number mate Ohemaa. Ono kura se ye ba na evni ye ye mfre no because ono etwro sika no. Enyam na me twro. Me jana ye twies kama no. Ono no wo twro. Enti ne number nyina wo ubuku ye kuta wi so. Evelyn. Madam. Madam in the throne trewo. So what take is care what booking mu. Now what take there was some de so and one America. Me dear was some de 690 cities. Na me de so na aka. Me de kabia wo hobiem. Na sasa na ti asana wo ma ya check bibi. Madam, me last 2 weeks me send it 275. Tuesday, Monday we must send it 275. Into a cabak, no need the NSC. The baby means a man. No need the NSC to say, I check cab, or Mediano cab me a new pet. What do you know? Can you 8,000 now or no? So say, a quote for any Jeffrey in Honor swear. Madam, Obian in this Kabia and Fin War, and I'm said to a free one into Namanico for no Ekasa every day, every Monday, the Amani Mokata, and Timothy me send no, me send it to why so. It's kind of with you. After one I'm one of you, mammy, and for ye. It's a war, you also, let's see, I'm a year, Juma. Into a Juma, I'm a year, is Canomano. About me, but Obiadi when you magistic amount, maybe me. Wo call you also. I don't know one more money. I said, how much I will make call you also. Madam, no man can't no. Say, or no friend before, so or can't insurance. Nasa na bontia no or cano mensem no bia wouldn't want to what our years of man. Nasa what cano mensem no more frame catch more frame catch and see. May then I will frame me ama fana wo anona wo de do me no. Sano no so would wo frame me Evelyn na na would me. Into my then my ye. Yo me ba enti sa me kanu a wutua no. Said ya wo kase wutua yi. Wutua dia ane eden na wo se so no me. Me so no me if you say me nyankopon de o sharp me mo hwe so nyankopon nim say that moment na me ni bi ejuma sikasem ne ye ma me no no anga so ni me kata me no ma me kata ne num inti say and then ye ma me na se me tukwa na me for ye ma na nka se me dwane Mame, me so me kasa me no ma me kasa won so anu mo. Madam, me tu kwan nyina na me send. Nyina me kro pot so na wo aduane akoti se utu ye. Enti sa wo kasa me kasa wanu. Na ya wo do me no. Madam, odietie. Sister ba ko adani se e kan ba e na me sika bia ni mu am de betwia. Ene sister na e friend dola. En wo tua e de ma wo every. Enti ni week do na dollar na ka se sana last week na every year me tua na this week ide me yes sika nye den entua ana me kura me yes se ni osi ye no se wanhwe ya me de ne beko ayi mama efe ho di ko mi ntimi me boka me papa ma o me boka emfa nye den emma Ohemaa tie ana me kan se ntimi me de ma ka ba fie Madam bona mane ama evni so obebo dollar ni dua se wono no ka che me se me mfa no nko baby obodo la ni dua na mimi ntimi nya so oyo trufo me Evelyn me maka dia bo asem nyame ohata suru no nim me Evelyn me ba se dia wo ye obi obeka se wadwane wo de ka wo tu wankra wansre watu ko wabra wanka hwe ma me se wadwana yem hye nya me kwa na me be fa anoma no ono akata ni misana time na so me na me besa nneoma no enti madam nneoma no kwa no to na wo nneoma na embe ka me so nipa na obefa ye no ono na me discuss ni no madam Black abna wo frɛ ne ka kyerɛ ne sɛ ya soli ni ba ebla o wo baabi a wote no wo avi wo nka no kura grant ne wi ase nyɛ mate Linjina so osisika eyemienu pɛ was sending sika Friday, Monday, I was sending 275. Then I know kwe. No kura ba ku kura ni. Evelyn, who sending sika na mama? Aba wana hu ni sa no hu. Neighbor. Toba dinyame. Evelyn. Madam.
send this no ma why. The bender no to me send this car. Last 2 weeks me send it 275 Hannah. Ma why 275 Hannah. Why? Monday to me send it 275 a course. No, so for mommy so any more kai. A course no na minimum and dia me call Monday no. And was say Evelyn say me na me say. And o kan am say me if you say me discana ba. And a bla no so afre Evelyn a woni baabi a me di asem na ko. Enti se wo betwie sika dia bla no na esa ofre no. Na wo twie sika na ye den. E de ma no. Enti ni kure ni man so sika ni. Na say one kasanso ya free last week ni nyina wo de na madam tie ejuma na me ye no Tuesday na ye breaking day yo se breaking day apart from breaking day no off bi eni me biem I just a Tuesday na we na wo share boss se wo beba Friday ya ma wanu mana se Friday me so me yes am fra me sanka nipa no titi akra mpo no me hu number no my friend number is a number nanfa. Enti ka say na wo de sofo mami. When I work calculator wa. What's it say? Me ba me check am. Kasongo ye. Mombari nanga. Ni mi enu adansi ni. Kedi fa manager no to so mami. Kasongo me pese me hu ni akosi Mombari nanga mi tie o Evelyn Adena you 35 paper 35 the blood of Jesus book ni mi enu nyina ofi e ka wo de me no sa pepe Then calculator na do one. Hello? Yes. Yan quiet. Sister Sanya, who can ya make me trotro? Obi a Bobby, ti yan quiet say. Ayo 2,640. Hello. Manager no. Hello. Evelyn Jinaso, Mr. Gabriel, me mo akwaba. Oh, but as a more friend, because I'm busy. Me customer in a minute time. Me wa hampa chow. Nanka mi bisa 1 or 2 confirmations pe. Kedi pacho ne nkasa. Friends say Evelyn. Madam. Evelyn. Hello. Mama, what do you mean bready agro? Because would your big car? Na me catch say 2,640. Pacho say 2,640. Oh, Mama Chobo. Mr. Gabriel. Kedi, maintain county. I don't know. Evelyn, what's this kind you say? 640. Mama, what's it? Mvacho Ohemaa Evelyn buanti say, "O de opa, me amfanche next week me the book ni nyina be na wonsu ba be ka wasem a book na di mo danse na be ba na ka woni nipa mu wadada yan na yanya no book no so afama Evelyn bua madam book say na wonsu de kan ti say na wum o de me ka 705 and every because sikano me de na me de ma no ene de ono gi ye ni nyina akoye ni nyina akoye say sikano what tua ma asafo ana na tua ma asafo me de o kan madam susu sika was me de ma no ye 2,640 yes Mama. Ohemaa menji o oh mama nko ukasa de ase de na me age de o kanadi say 2,000 one when ni kwa ewai
why na kochi we chire wono sika no why check scan wo mo ho no Evelyn Madam Evelyn Jalo Oh, you are just playing with my temperament. Me person me sane wo so. Me pa chew. Me say sa wo 2000 da e why sika no way. Madam, mami 2 weeks won sabeka. Da kwa ya adwuma nyina went 2000 went me anya adwuma nya. Madam, me na me send mano. Onu obedi adanse sa na me send mano. Ebenada na ye nde ebenada braha. Ni nyina ye kwa manager ne ho. Na ye trash out issues. Ye nti bi film ye hu ya ka. Why? Mate. Evelyn si ye kone no kreso de mekasa. Lolo farm e dia ba nyina wo be se twia. Ma de de ama me. Si About 10 de na wadru ha. Na fe ya hunu de asem no da. Na wiase no kurade nti enipa hu basa madam. Sika we enton kwanti kanu kura no na bra na yen ka ho asem na nya wasumbe ko bra wate. Me kanu me de me ne kura na me kanu. No pattern me hwe wanim. Kanu kwa nya onu ni botom sika no di tia ye. Woman bi ye fa ni Dora, mami Dora. Onu na wachie mienu na ne ba ya tia 400. 430 kan na aka ni nyina mo wode ne ka why ade a enya nti mo wanu nya din bebre why Ebenada no ano pattern me hwe wanim me da se se yenya papa na yenya ye Ohemaa on se nra sama na me kan bi ani o wonya adwuma memma wo sika menkwaji no man na ade we mesi maame ma wenya wo last enye bibie mu da sika on se o aso no wa hode kra che wo so no wa eso na wo kwaji sika no na wo de ma no sade we ama papa ye bi ayedin we de wo ye osi obi nso kwan ebia na obi wo nso so awogema na obetua no kama enso so de wa ye ntino next time wo be ye wadwe se wo nye bi na wo obi ediwuni aji akwaji no wunu se nyo no ade motom sika wakwaji na ban ho o se woni ne di achinyi woni ne di achinyi enwa na busumi we say Nhyira 104.5 FM ye bi esi ho se ye dada ni na nemafo ya yenim tete no ye nyina ya kai se tete no na tete akwan no wo ho ene nso ene akwan no ewo ho memo akwa aba baby bia wo hwe me bia papa driver me ma good afternoon ma me hairdresser ma me tailor fitafo nyina me cheche mo stronko ekwan so mo don't see yedemu live Facebook do Facebook and now about Nhyira 104.5 FM Mr. Mema Facebook are phone nyina akwa ba na share and share wo de che manen so obiso na nipa no so meka e homa ye ni djuma no emum sanso ne yedem live YouTube do YouTuber na wabo Nhyira TV also yedem mema YouTuber are phone nyina akwa ba yedem live wo Adum TV wonim sa Adum TV de ye wadzo ye bana mamre ne amane a ye mfanka me mokra etire ma Adum TV arefo nyina so akwaba medi edi Ohemaa Benewaa from Ohemaa bia mejo so na masama chewade edi aka ho adichie bia ewode ye na wotwe ye hyase no ye se yewura na daroma otekokko so otumfo se tu otoso mienu ababio ne maamu ne etie ne mpasua so no ma ye baabi menya so enti ye asante akade akan amamre ene na de yo nyina na ye de hyase efri awade so ye beti awade ase dandania ma sai ye se biribi kura awade no na hoduo bi wo efre na yerete ye besua ho asem afa ye dandania beduru se ye gi awade no ya dandania besua badintuo a kire se na Josephine Michael hwan no me kan say Josephine Michael pacheme Josephine Michael hwan no nya ye dia no kwa me brefo kuya efriye ye din no eti yansan konkofa ena so yaba ye besomo so pa na so asana no mamema wa wie futuo na fa bo kotokum mamme na ene ye bi de ma independence nyina ne se wa ma wo bansu nkoda bremu a wo beso ama na daache eye tete mpanyin kasa ya wo no maka to ho de enti ne se sabo fresh so a
o kire ne kwampa wonfa so wo fum atia no oba no wadru eye ne mpanyin fie so fie dunum dunsia no a wo kire kaso menti wo ye no hwia enye yie no brayimu shase atia no wontade hwemu ne kasa ho opie no ameda atia no anya sa ubesu ama no dabi abema no so mwani kwa no ho eti tira abofra no kwampa wonfa so sese ye sebe ya dachi bi obeba benyina be ye panyipa na wonso obetini edi ne so aba ono mituntum yi ene mafade ya na kire se eyi yo se de no aye ka no aka na etete no na di ntini ye ekwa ben so kura na wonum fa ye nya wada ni bankum so no kwa ben na ne fa so ededa no na kade a yede ko ayase no kura ye sen eno ti na ya bo ademu na ene awofie obagie wakonya boko fa waso ene wani femme opanyina apia kubi watena se enunti mama no akwaba eno adwubi enso ewa hanum sei sanso say ya free gold white ni ya ba eye na ya frempoma so wodo dane dancing kremu ya enya sem ketua ena enenso what you say kutu say bam enya sem ketua ono na de ba ye what you say ohene ba AJ sikapa e bana doa wo tede so no waje agu fomboko menhia de hye konkonkonkonko wono so waje nedwa e wo ha na sade ye kan no ye frimpanyini mu ne sane abafom mamema eja apia kubi akwaba na me sane se ene edie na edafom emaye baba mu akwaba ye boja na pom to say ananimo samfo adaro ma yetiase piao ene me hose de wasi atuntum agusuo no a wafra titidie mu pa yo mama eno ajubi so akwaba mama no pom to say ya me adum bibia ye boko ba panyini so afa tete afade pa duku no a obo ne ye me fe enti ene minim si ebesua de pa mama frempoma mu akwaba ebu santa no me kan bebi sasa ye kese ba ye tuye bonsa yesa na tieti abeke amwa mu akwaba na pom to say ye da twedi ampon ase oyene ba AJ sikapa be mena oh mu akwaba na pom to say ejana dumo na so dun kitaimu ha ba no asante mu ha dia wajudi ye pa ben le nana no madarment nyankopo piao omudi movie wo modoso okre na ba ho na doso sem ya be ye ni what you say aha na mama ko panyina pia kubi ho na memisa no kra se edi akura nti ne ye yi aka ne tete no di nti na ne ye yi omo ye nkomo eja fa ye nante yo me da se ya ma hwefo ne tiefo nyina ha Ghana bosu mu ne Ghana woda ne dia bomu no ntine da ponda kese pa ti obi a wodi na woda ene bia so ye chia no we say awoda ne mu odusi obi a dia wadi okay nti ye wo obi na da say na ya friend say Ghana ba na kai friend fa hodie ba jo fa hodie ba nti omuno ya na omani je wo soro papa okay omani je wo soro yo yanko mo iso ayiyo aka tete no say na ekro medo ase nipa wu ansa na ye nti ebehwe ewu mu ansa na yakoye ni so yo kan tete won so obi yare a na broni wa de kan say native doctor anasa quack doctor anasa herbalist ena na mo hwe yen wa kurase nti obi yade as mo fa no kwaja ya mensa ho wona behwe ne yade a anyi ye no wu a ne ya baba amane se nipa so mesi wu yede ne ko yare hwe no wa ma ye kan so fridge ni ho enti tetene na bibie ni wa eye fridge preservation bia ni ho sa ba na ye wo nananum de de ebon efunu ho ban okay na ebi ni ahaban bia friend say champon ebi friend bushia ana champon ya ebi kukrumu esa ya antibiotic okay ana nananum kwan foforo ensa ene cement it made the preserve food for 6 days nansi ape snap no yede be gu mu so wo wunu ntimi mena de ti de gu mu ya no be bo obosa obuti ma dawo for 6 days na employee wow ana mekaria ba ko cement no eno so yede be gu mu huna na yede gu mu ne opim obosa ebe kwa na ebe ko say nipa na maboso nsa nkwase yes
so was abosun was na kenkire nipa ne kura ne mu sa man fa nipa so won timi sa eti ye ye osa wi a na no do abutu okay ye de nkutu e betwetwe sa bre na e wo sunchi adwongo sa ne manema na ise oil no ye de betwetwe poso sa ne de abutu ti wo se o munsu ni na be pi okay e pia na fe ye ba be pekwan be fa so be si o na tete no so ye mubada kan ton se de na ye de adwuma ye no me bo ye sambra eye emu no a wo firi ye bo ho ban no ye bo ho ban no se ekoba se e bia te se ne ya manso ne ade wo ho yi ye nim se nche pi na bibi nam frama mu a ye nyina ye nim se me mpese me botin nanso se manso bi wo fun bi hu sa no a na nansia no pa ho a ofun mu ba ye ne de tete de na sa manso se me wo fun hu no na nye twintwan de se nei Musa ngoma sua buy na de manso buy o. Okay. I know my right to buy no. And they are the prepare buy. If you say usua no, you have to tell you no hia no. Okay. Why never pay ku bitu so be dia konwa usua no wonim dada. Nto na ntutu yi. Obo ne bere yi. Ne masem ne nsan no ne bibia no ya kire dada. Okay. Nto wonim de oba be ye dache. Esa wo de hia ye tete. Ama wo de hia wonim so ye de hia. Yo. Oya kwa so wonim so ya kwa wo sum. No kwase. Nti na sa manso de ka no de ne ni wasa because ne dodo ye ho. Okay. Nti ye de manso sam ne to nchen ya ye nhwe kwan ya na wo ho no na obi no be ka say regular. Okay. Nti say ye wasa wi a afa na ye de nsan ma obi akobo amane obe fa fom na ka ni ho. Enti tete na mo ye de na mutimi etwa kwansini ahodo ni nyina na ye fom fa no a. Obe nante. Sakre kra na ni ho. Na sakre de broni na de bae. Ayo. De make kra no ameka sinipa no wakobo amane nyina wi a ya preso se ebesi no kra no na adaka ni ho na wo bibia fra ne mrakete anase eduabna okay enu na ne de woto na esiu ya de woto so saa ya de woto ne akekere ti se de eye no muzumi fo ye saa na te saa ne si nipa eti ekwo amane wi bia obi wo sankore obi wo mpasa so obi wo ebia de nyame obi wo tepabetiako obi wo odumase nti sabe se fun ni ho nti wona ba ko ba mane ya suma na ko bo mane na ko du a ebi anum ko afum na wato hu nti to hu na bia on ba jeso ajo hu no to bi ma me hwade se bia obi wo afum na wako du afuo no ano hu to hu no na moto ne sei okay ma me fa me na branded one me na no kwa on special day okay ne oye ne tu nti se wote sa sound na so se fie nipa na efre to no abrande ne de okay so who the doors who the di nipa ne wafu mo te sa no so no be na hu nipa kra wote hu na sa wote nipa ne sound okay me just ho na me wo mafu na anafo na so wote fie me nim se Ohemaa na ba fu mu hai na ma je so okay wo wa hemi so me wo yira na se ho ya bia na ye de ba yira ne kuguo no okay nti bra ho bia na de am ye minti nya ma wo ho nti bra ho wo so ne nam phone mu wewere na obepiu so emom yanka no se tete no na tete wo bi kire pa fi se sabre no information center bi ani ho ne akona so se we ba nso na wudie mpo ni ho na wo kwa wa phone a unsuro hwe bo se phone e hwe frama e fana body e kan we na banche kan we so o wani abra wo ni ho nti ya tu hu nsa no a okay na afi wako hia no on timi ka asem koro nkyerɛ because unya medidie no no nyina ba fi na ma wofufu adi anwumre no ana baba na ma ne kora kyerɛ mo because wo sere ya on timi didi nti ayi na si na so ya nka nkyerɛ wo nyina didi awie wo sere amane a obedi ka je se wo me besra mo ti anwumre pa no abia mo de da konwa mu ana se mo titi busu mo je mframa no efe na no baba ka je mo so anti ya kwadu ana esuma me se ofagesi ewu nti ema me bon mane na ebi adase ne bedi na wotweda na natete na yemfa nipa nhye fridge mu nti no na isie no e prepare a e kan se dot yi okay bodi ka isie no wie na ebi kura no a ye di na wotweda na wotweda no se ye di a ye de snap ne di sabe ne nkonwa de ye ni ho canopy ni ho nti oman no bebo da wuru okay ne akase bia wo agya konto a wawui abusua se
ya wade be no betina e patase e dawro de meti bi pen ni so no okay na meti dawro ko ko boni sei kon okay me mama jo o ma de hye braba ni e bo dawro no e mra obi a wo fie nti be te said ne so no wotwe ne bo dawro okay obi afomfo nyina aba fie sabe no bo se obi okra me kai pa kra e transe no na edidi anadwo by 7-8 da so fufu okay ya de kan e hwem torch ne ba ko pe ona na be man ko na use torch no eti se bi asabe bra wo be ko tie fikura no a na pese ko tie no de torch na mo ko aba no sa je torch esi na no te o ona last person oda ofi okay eno be bada bi tie mfa no to nchen yo enti e boda wuro ni wie ne asimo yie se eja nkroma na o yare no a ye de ne ko aguna papa na o ye duro no ho no anye yie enti abusua se ye bedi na wotwe ya wada ebai enti obese so mamu nyina no ye baya busua mo na obi akotwa bre okay ene mpampuru okay na ya baba bo apatade ya yie no enti ano papa na tse de ye oman adwuma pepepe obi a bush akotwa ne bre na sabe won fa bi amait bi panisho mi bo ma ekwan e fa so e bode wo menim sa tete no na ye fra bibi atenteben eno ye bo no bre aha no de nuru hokora ye nya nuru ho da bi eno no ye fa ni agorompo atenteben da bi nya easy sa enya nkwada agorokora ena nei se evening announcement kwa ni e bo bi sa ne ma ne de bibia wo de esese de ye yo wa hwe kwa ko bo ohiri bi de e de akoye odi chefufuro bi ayi amo akonya amane yes ba nananom ahyira no mabu mani agu ne ma so okay tenteben mentia ne ntahara no ne sa ne manema no ebia wo bra ye bo no ehunu bia wo ne de ebi su twa bi mu nti wonti wo gasa akra bia nya bia 29 years wawu na wo bo okay enamafo no bi sasa tenteben no kra ya de meba yenti kitwa bi mra na wabetwa de wo kan so fi se me bo tenteben so obi atwo ha say what is tenteben se bi wo ho a bo kakra bi na yenhwa de okay anti atenteben no enie we ensem wo mpa bia wo nsem a wo de kan wow enya keke ye no enamafo na ba ye de sound ana edidi ade na chi asa refuo sound but e wade a o ka e wo bia o kire e wo abia bi ne ayan bi wo mu a ye ka kire mpanimfo ne ade hye enya koda de kura o yo ade na wo sa no buti anya mane wo ho pa yo nananom na de afiri ye ntia ana ye bo ne ba bia obi ati bi fa bi no gyina te obi kwa wa obo spin na obi chia na obo ma no ye nya de sa okay labe ya basa kwa ye nchi ye mra ya se aye no awie no na wotweda no ho na oduru ye fa meko eti obi a be wura bush enya sa abani guo no obi a ye nyire kogina ho twa wo obi a wura wira makwa kopa abani bia haban twa ba okay ene fe ne bre no e fe no palm front enti ko twa bre no ba obi won mo obetwa 6 no akekere obi e kwadwofo obetwa 3 pe no akekere no dia ba on pe bre bia enti wo de ba na da abeto sa bre no emarante kwa na wo krum wo na sati tutu amana ebi so akotwa mpampuro na ebi so akotwa bofre popo tree no okay eno na etwitwam de yakonwa e de yayi twa na sinesini ti se de flag is we we anti utwa trisi no twa ha okay nti utwa bode bofre tenten be sa ha ne ba bia mameti a na etwitwam sinesini be ensia nti udi si wo se ya na tabo oman no so wajapade oman tabo ya pa ya gu ho na makwa akosere yen han okay makosere say ya ba ifie na de atoto so say anti o sitre ni tre na de atoso na it is bench no eno de tena so de ya yie oi enti say wo ya kwankwa anatema mu ni ti say me a wu a ye de bre na ba opata odi hye wu a na akokoko hye akwa akosere tapoli ena na de ba odi hye apata okay enti na wotweda no yaye awie yenwie yeguso yenkwai enti na wotweda no first pa no kura mpo de nanka yenya na patase de me dika je che nyina nanka no kura nka ho na che na ade ye che wiase no ene be ye na wotweda wo apatase
na ye no ofie na nipa na wu no ewo mu no enti wo kɔ na akɔkɔkye a ye ni gyina wo ho ye nkyɛ enti hyena ba ko pese wo beduru a ye wo glass bi na ye brown ti se dua aye ti se abele ya no ice cream ya ba wo se ade na ye ice cream ni gumu no la bi de da ho na glass bi wo ho sa na ti na ye brown se sa glass ne kra no em se nemafo yi na chire no sa be na rubber kese okay na ye blue other colors bebrebe bi e ba yansa na nutwa mu na glass nkasa eba good eti eno no na oba na bebusa okwan so na so metisa antima nu awu na mba be chia busu na matie de be yayi na wa hye wonsa ne bi wono mo na opusuti enti sansa ba ko no otimi didi na otwe da wi na bi aka tinya fe na dokuru na dokuru na se dokuru ene me anya bi na me kwefo ya anya e ho de bi se na ofida kwa yenta kunwa so nche ukọ chia wie na wutie yebusa akwan so na wutie da de be yayi no a ukọ fum yɛmfa nwom ɛnya na awotwe da ɛnɛ deɛ yɛnya paa sabre no a na nwom ɛba bɛyi ne ti na yɛ hons ɛfɛn sɛ hons no de information center no okay ɛno na ne yɛtumi kɔ han no far away ɛnyɛ saa ne yɛmfa fidie ɛnya yie yɛde da nsuo mu abɔma nsuo mu no yɛde ade aba ɛyɛ kora kakraka bi na yɛasɛ nsuo agu pan mu na de abutum ɛna yɛ base ti obi te ho a no obo okay na mo so bo kra mo to nwom ene de yayi wow anyum ban sa na sa be wonum to ohina ba ho na beto ohina ba ma menwom ne bi tete nwom pa ma ba ko nhwade me ba ya ma me ne wai me ba ya papa ne wa me ba ya ne fie di aye nyunojo ade esa me ba ya ne fie di pata se enwino joba ma me na onim no ba oni ho wawu wow ntina ye nsem no kasa de hye awere ho esa na kyekere ye were at the same time na sa sabre no de na ye nya life boni ade ye ya awere ho de ye ato no no ye kwa kusu no ne akyekere ne were ne apɛ bibia ma no se fa todo kono di amsia ye ka eye tete ye yokwane ana ye fa so ekoso aka tete bre no mu ane adane abeye sei ye wotete ne mu bre no ba nani mu ebeba ne die mu ne abehwe ho na ba bia ye duri ye se na wotwe da no kra no ebi ye kota roba no ba ko pe apetehie o woni ye mebika ti uba ni ebisa akwan so ni ama obibi kakra no one shot pe na de agu mu na se wo pentema kodoko ko nti wontina se ye nche na wukọ yemre yi yo ankasa okay eti aye no format na bewura na otweda de na ya patabo ne sa ne ma na agora wo krom ho no yakose wo mo okay na yakose betwani a otikrom no ko yina sutire esi aketechua eni an munyam na so mpanifo bodwa otimbi ti hona ba akose betwani ti betwani nkokom na leba sa dan de ono wo yi sa ba ya yi ono da bia onkobi okay titi nyina no ono won freedom because ahemfie hiansa ho ne frɛ no iti no akose betwani se bia mehia ensa bia hinam yenu ede yema yie mehia bia kota roba ana jari kan ba ko okay ede yema yie na amfa ka san bia ba san fo no ana ede yie no ye ni nyina ye no aduane mfa nya yie o dabi na we na kokwa ko didi ade ye se fie ja dum ma me mfa makata so ne mrase na baby a ekonde ye kase ye se efie ja dum ti fie onkola ekotena fifufurum ofem se be ye na wie no ma sa ba fie enti ne ya ye de funu bakra ne nkola nyina gyina ambulance ho no mo sateta ho ye wo fa ni ade se abobofu na ka wie a ne de sa boda kan so ne atem me wasade na me ka kire mo no yo ubom se pen no atem asamwawe de kuma idin wa ye din tonkom be so tuo je so obi a wangu bia no wu a ye wo makotintin be fere tonkom e de show tum Nhyira bia se no fa so news o tinya bom se na kura bia ko champagne obi asuro me na me ka kira akoda nkofunu ho o ma me ye mistake do hye na chiko yi ase obeba na oyare ene die da yera wo eti won se me kan asa wo se kura gume me akura yes eti tete no na ewu awere ho eye nya gro se yesi fi ankoda wo fi nyina yom fifi ho na mo kofi fufurum isi awie ye na nsa na masan ba okay yamra ne sei
ya bodwa wa yie no ase na me de wo ye mfanto ho menim se wo na firi mu nkyeye fa ne se wo ade ato wani no bia wo kunani wo kani na afiri mu sai na wo ye wo niema amane ani amane ko sai tete no oba kunani no ye no sai yemre kunaye so wo de mama touch of kunaye because say no ye kuro ya ye wo mu kunaye no bibia wo Mr. Obi o me office wa flower bi simade no so mo de mo ntamre me na me fanya de no kura nka ho flower na ye de sha ye nsa ya haban bi na ye tema o ye de na de debo tuntum ye buka ne sa na o sa kura mu sei debo no a ana haban no okay haban no me wira fi se eye eme ana bibisa biti bi so nyenya ana me ade bi etimpam ho boni bia okay na nanom gidi se ya fasade na menwa ukun sasa be sa be di ochi enti se ukun wo fi a ma me nkyere ma ne de mema ne de mostly entanye mimi se me wo fa yiri we me na me dware no na sa kun de me be kyenso obi ne be dware nyo na be dware oba ne de no nyo na be dware nyo na be didi mo fa flowers de mra me ko tambre me na me twade eti kunani ba no ukun wu a na ya yiu akotena edan foforo okay eti woni emerewa mienu ene da enti mpache o ebi a meni me kunu na tie ya si fie kama a meni ne da mu yi me ambo yi me frifie ho ana sa dan foforo bi e wo fie ho bia no mo be ma mpanyifo ne ma betenem se ba se wo betena fie ho a yese ma mienu e be kan ho enti we da na da mfimfini ne de be ma mpaboa gu kwan na no ai ne sama na etwe kora se be ya ho sama fie ho na sama no wonim so obi ani ho amamere to the bema mpaboa be gu kwan na no okay for adaduanan 40 days na de tie ni se mote ye na se a nonu mmɔ e wa ye na se kunani no 5 bosu omu kunani so ene ne de omu nyi mfirim e da so ho bosu omu kunani so ye du fi a sa mere wa mienu no na be dware wo ye dware wi a omu na be mu aduane adie acho adware se naked adware wo nyina uba so afu aye de o na se ma mienu na dware wo okay enti be dware wo omu na ne obeda asora bibia okay na e ka so ba ti kuna kete so a kane no na nyese nka nyina yete like say na so tisu bi na e wo kete bi ebi fre na chacha zamama fo kete ya nya zamana ma fo ya gbefo na ye okay omu de ahman tantan kete pa bi na ye e no so na betena na won tuma no wo de be kuru hu sei na won sa shembiana da bi wo de be kuru ha wo beti nyina ko mu nyina sei ye hunu obo so sei ye hunu wa beti ha na won sa ntetem sei na okuta uduku no ene wira na de kuta no okay ye nchia wo nsam ene ho na be hage obi a oh se bia ye wa ye yikase mampanyina baase wo bobo wo ye moboro ni enti na wamo ho agu kontuma mu sei no woni ani gye adwendwene daw so nti obi adu opagya ne nsa no achia wo nso obi nsam na wo chia wa wo gyeso bobo trinko okay woni obi ani nkomodie woni obi ani asumsam ka ko abro na ba kotia na otim fimfin nti woni fa ahodie na se wo ye oba wiramfo e wo fie ho awade na akwa na ne yi nkumafo mi no ma ne den pa o nya ne de o mama o na ehwe so na se woni bagya na abehunu se oba wiramfo ne ye den oba o gye ne mo kame ne o ma bebre na o popora ni kire ni kuna busuafo okay so ye ka so bi agere mo na ne strong woman yes a mo so afi no betua so ka eni etete no na mu odin wọ́n sẹ́ náà yẹ ètò ẹ̀rọ náà obi akọ àwàdí à ọba brẹ ne ho ase ọba wàrí abusuo wàrí ne kunu nko a ọ̀hìn ní báyìí sọ ọdún kan mọ̀ yo sẹ́ńkà ukura ewu ọba ekura mi sika kura nso nso bi mu obi aba wọ ọbọ mi nsan ne de yẹ di sha bi na ọdí a ọmọ ẹ̀dẹ̀ ọmọ àwọn na ewu a sika bi wà a ọba gye okay nti wá de ewu nso sika yẹ fẹ́ na kó bíe pẹ́ẹ́sì mu wọ̀ yẹn na se o na kura ni soso bi alẹ́ 3 times anopa ria ne anyimre adentia 12 o pam ho sasa ya ye wo niema bi a wo hye dadi dware a ye de adwara gu nsu ma dware adwara no kan kran kam tv be kire mo nyena mi ade mi ni madwara na tena de o ma se kuna ye no o ma na fashion me ba mo kire me de ase no no ye be ba be ye nnema de no o be kan nyina because abusia ye sua de o titi wo bi ka titi wo bi kire ye kira de ebi a wa meto nanso obredwumadie so wo de waso tie yi wo bete
na yeka nyina no wo behunu flower ni o de fa dom me a eti na dia nye we na nemu hunu no mpa cho ye we nkan de ho tititi na nkra we nya asante de kra david buroni na ono ye we owia no da kwakoto abia ne kunu na wuo no anase se de nso no bere na ofia ye hye no a na de we na tuam ne sini dem ye we nkan amamre ho jo ye de ball tuntum okay ene sa ewira no a epam sasa ne kutawo yo aka ne nam ni cultural center nanka wonum yi da bisi hwa ye minim se ne da so ho a because mi so no na me kogosua sa de no na minim se Ghana National Art and whatever say it me the sa tete ade yi ba yi da bi esi wa kire beboa fi se ne we obi bu se ya otimi de to ho no agensa no no ha go bi any baby ha go bi no ka so mi se no genza body yo ye tete eyiyo tete kwane e fa so ye kunanom ne ade opanyina pia kubi wa kire pi tete no na de na mo kire no ye no ase ye nkire hwe ye ni bibia ye kire eye nya fancy program ye ni abre ye ya were ho ne ya ye nti ma me fa we nsi super kona to aso ye ye no yakose ye no ye de nsanfo ne som na say obi akwa aduane ofie obi dabi obe bonsan wo ba bo na ma obi aye na aduane de wo de ma hwan na moto party na moto badin eye ya were ho ya buada enti wo kura na obeja ye no afrefie se mfa dokono nto ho untimi ngo fufu wira ho ti o se mabuada na de densan bode ba e maka na happen me nso mesaka yo ya wonto bi afa ne nsa ntoma afa ne nsa okay na no na ye kokoje de bebede da de wawuo no okay enti ya wie no ye kwa kotua nipa na koje ne ntoma ye kotua ka enti na momye mobɔ ensa mfa nkotua ka ye bobɔ nkakra se ka se ye bobɔ bibia ye chicham kakra okay enti we ba o mikuta sereko mikuta sere mienu mikuta ponko mikuta pona duasa okay ti ebe wi abe kan sika na ti kotua ntoma na koje ye no ebe de dae no ne se ya bobɔ nsa ya chichensa na ma ye ho yo akotua ntoma na ye de da no ka yo na ye de da de wawuo no a tete ne ye de da no de nsa bonkum so ne emfa ne nto ayaya tinese obako no dai ya no dem din se no na adaka mu ye de nipa tuma ayaya ba ye de otompa so a oda onsa bonkum so to obeda se ntina se obi ada ne bonkum so boy na wawuo no a wonsa we ne wosoro no se na topa na pa ne aye to abesi wada ompa nanim se o last favorite food ne de mo akono didi preko na ko nti wonsa nifa na hwesoro na wonsa bonkum da kete ne so nti de nipa wo nchem mu betwa mo hye mo ye da hwe nanim fi se wada ne nchem mu se itu be da hwe no je kon kakra ne de nipa wada de mpa so je kon kakra mako hwe na ba meka se nso na ma mienu te ho aye pra ne ho ntoma ko bi wa ne nsuo be firi enum aba no ma pepa na mo pra ne ho saa ko mi se be ma munu so akoto adaka mu na obi wu ne be dware no a enam se ya mfa na hye fridge mu ntino nsuo ahuru pa den pa ne di dware ne owu na nanu wa dwen bi se odi ka bo bi gu na sena so mu ya obetene ni it is happen no mutimi enya obi a wakoko ma bi a wati maami bi wo ekrom ho na e friend maami abo amana obetena se 3 months no se wuye wo se obi wu ameka se adaka ni ho etu wa ko hye carpenter ni na obobo na oman aboda wuro ni akutu amana e oman nyina adwuma onya busu asem wo ni akwa akutu amana sabe ya deda no mpa so okay eti ye kokko amana ne baaye no na mama na sore tempa ne so yes hon fifiri obetena se di 3 months no say we ti ni di na odi wu ye ne sesan ne fe maame abo amana maame na ebo na amana no say nya ne ye no hey nipo obe pie no so kane de mi nya na hwe no abusia enipa yansa hwi o yanyi hwi be kakra no ye ka no seyie no na bia na aduru wo so no bi na kan ye akiri de no bi so kan ye de ya ye kan ye na woda mudi aka wo no unyankopon itibe ya yemfa wiase nko ba bia take it easy to why na emre papa bi wo yanim to bo de wo ye bia ye di Independence Day fa adwin fitata ye o mamba pa adwuma mu ho wa wade ni mu wa yonkugro mu wa wompata mu bola wa hwie bola fo pon ya na so de che na wo de ko
ensuo je ma na de so wo bi beta kuraba ne ne ma wo mu no ensuo je ma ye o mamba pawate because nipa ye megichebe ye nye hwe e wo wiase mu e wom ye de tete nkomo de na nso edupa bi wo ho ebeboa wo pa ye e rapid improvement pharmaceutical na wodi nu pa nyina abedwa so the federal cough expectorant ye dupa wonya bi na obobo a ebe ye mama no egina obo no nyina ewa no ebetu asie kura de afiri ho abofra wonya nya mfiansia no e ye amemma no bi ennom sanso na absor albendazole tablet obi a wontimi na obi a wo yaw kakra woni yafunu no mu ananso se obi a wonu mu ato na dupa yi eye waduro wonya nya emfie mienu a ema abofra no bi ba pemfo nso aduro yi enye emma pharmacy shop bia mu no wo benya bi ato uhu pe ye kira kwan dia ye wo ye Spintex Road ye ben Royal House Chapel dia number no 0536661432 sanso na wo banada chinti misraw Orion Cyrus Publications wo se humodi abadwa so ni nyina no GS ene naka approved wonum sa hyase syllables abofra na twase wosua no a eno ahoma na ye de ba no nti crutch books nursery 1 and 2 KG 1 and 2 primary books ni nyina no ya hyehye ni nyina kama ya ebeboa ye wo original capitals ni nyina krabata no bi wo ho sebe ya wani sunta wonti fra number ni enkyere oba bia ben wo a obenya nwoma no bi ato ye prices no so very affordable your number ni 0555 313658 0555 313658 ubetimi so afre 0249 411234 na woni ye enchechwe nkomo ubenya nsuo da na de bia nsuo flow ofie de syntax tank mebacho wunya bia ebeboa strong na tough ye de na chanso de da ho no ya chechede apetampe awie bonu nsuo bonu de agina na agina mesra yenko a na yemfa kese no nko anhye ko size be na ope color be na wo pe your 400 agents ya to wonu mapete Ghana ne mantwa so ye number no 0244 335 168 0244 335 168 na eja je wo die maka kire ene wonum de niam ne ba hwe so wonum de budget na afra JM Ado and Sons Borges in the image and patch your tongue. Okay. JM Ado and Sons or the Borges olive oil. And or the Abba olive diano crujing and I yasoli moon ye mukano ye the every moon of a dear Mr. Oh, hypertension. Oh, a diabetic patient. Me patch a wada as usually idea was what and what we hear so dear Juma and I would hear what dear near any Madaroma. Ye cholesterol no and ye fat in and so ye the every moon. Sa enwe so eyama so obetimi dia sra wo de sra wo honam rede no eto eso ma honam ne ye no me kama pa ye de 1 plex 400 aba ye nsusu no papa ya kire se wonya bi na abobo a enso nsuru bia no ebe yi ni nyina di afri honom na fe ede amaw Mr. Pharmacy shop bia mo no wo benya bi na wato wo mo benum mo no ene no memfa ni ho omonfa entino 1 plex 400 ensusu no papa ya wonya bi de ma mo fra na na se wan kasa nso wonomu a ebebo apa Pharmacy shop bia mo no wo benya eye Borges olive oil and a 1 plex 400 ya number ya didi adwuma no 0574 286910 0574 286910 aya Ghana bosume no a na ye die enu ntimisra wa dahye no so ma me se wafidie no enyim free insurance 104.5 FM ye be back to back Ghana kade ni nyina na ye be kire amamre ni amane ye be kire ni nyina kama na Ghana man fair no nso so e baso be pacho March bosumi ya eye ni de fiada 27th adekwasi kwasi ada 29th na chese Kumasi City Mall ampaya dwaden made in Ghana nnuane no ane ebedie fufuo ne abunabuno eto no hu wonse no hu kwa woni bi da unim se de sie no wade ase wode aye indomie baby tacho men kan kwa chi ba wode da ne dura bra live band music anyum de da ye be bo wate ase shubidubi ankranume
Was it Wabobi Tinogu was Shenokra 80 Mr. Wada 27th of the month of March Ediko see a Yakosiaba Yasha see an upon Krupa Pen Menoson na yedi Aqua a year a insurance 104.5 and na yedi a tabino and I see a Boswako board Ghana National Chamber of Commerce and Industry Commerce branch and a year you made kama pa open chemophobia bet me a free number is 0244 729 510 0244 729 510 and I was sure me say asante aka what you say yanya tetefo they say no tetefo you know who go who behavior what you say and I want to chill in the benkum no waje what go was one nana abaya mensu na just say maje mu amanana say na da ma Nintu na metu baby. That's yes. Two pension papa pa. Ya de begu wonsa. Ukwa yie. Afadie bia Mr. Eye manye ajo 1. Obeshisho kama obema beat dia afadie fa yie dia afahye dia ba bia Mr. Monana my mafo. Number ya me di twedwa mu mfa. Na mu mfre no. Ba bia ye deliver nationwide me pacho. Enkran takra de ba bia. Wonsa be ka no easy kra. Mr. Udu Kumasi ye wo top high. Eho na wo be hu ye. Na momo no se opese woni yen ekasa anase woni Ohemaa ajo ekasa dia do say any fearful abem na phone na freeze but erade ne meboafo enti Ohemaa ajo ne number no na me de ma wo friend no see 0244 828802 0244 828802 mento me Rita Sand Clothing me say for occasion bia obejuju style papa na what the amount I for a year baby what the idea man so aye ne no apama wie no what the wade ebrew Pankro no estate ho na obehu no number no 0541 413804 0541 413804 Mr. Fred Eja Collins emame na onfa adoa no bi magi yetata enei ye hwe ne emaye no a anba o hwe de opanyini kan ye titibre no mu se de na yie ko ene fridge aba ene ye modewuro ene anane da wuboda so ho ene wa no information center na aba no yo but wo hene ba beba mu no mami emo de ne nyina po bone po wa ha se de wo wo ni ma no kan no ne yi wo mu nyina tirim kwab ne de ntwuma form ho ntwuma no ye ntwuma ye red clay okay for opanyini Collins man e je se omo wa were home okay 2 se de da obi a ne de scan nipa e de hunu nipa okay you say kusua ya ene hono no na watwi na de ntwuma afra eno ne I say pons wa de bo de wawuo no okay na upie no susia wo se na kanea ni wiase tini aso kanea sensoro sei kanea na lantern no a shedi shemu no yes so na de bi beba ti de sen ho a ena hwefie ho nyina okay wani body so bo se na nim titi ja say yiro o di hwedi mi no na na ntwuma so a de etwa dan ne ho ansa na de dafunu no e fe no ago yo abusia titi obi ka titi obi kire ya ba enei indomie baby si ya century mu sana ya Gen Z si sana ye ne ko ene kura ni wo kura we kura timi de shana ha baby kura what I say o jensa wo ba man so onu o ye na wa tu no nya se no bontrinko ya yera ya mamre ya yera ichi oyin ba yehwe enei ayiyo no etesei efiada yedi funu no free mochre ba no a kabra bedru baabi a eyie no sikasa no yenum no ho no na yenkyere bibi kakra nkyere omafo oba fefe me dawase ene ayo ayeyo na ayen akoye bibi o ntese the first minia ekan no okay ebi se na ayeyo no otu efunu no kura mbo eti be beto anza na ayi dana yedai aduru omo de beto be ye ho ade wo kura ebe dwale de kama ama ne hunzo no nyina yedai atwen okay won twi a ama ebusuafo no bia be yedai abehwede se kama akobo de ko akase ne da go na aba no de okay madama omo ma me no baba odi ka wu first ne pa de wo mutiri ye efize ene o ma me wu na wa moda ko na ye na yesi ye ne nyada yi enye yi tiwi a sabi ye beje adwade ye omkwa abusuafo no timi hye adwade ye okay
yamra adwade no so adwade no eye die na ya na ewo mu adwade nsuo ntoma okay enema bebidibi eka ho enema asabi nipa ko dwale wi a wode ye dai eye no okay wi a ebebo be no kunani tumsu etimi ye dai ehye adwade no okay okay woni be yin kuna dwaye ti woni yere dia abusuafo ana asensefo ena ye dai eye ma no eno so yaje no nonum okay pemo but ene kura de ebitimi de no mienza no na nyina ai enti nanka nonum bre no krafo no ababa bia na na ni mebi o mebi wode suma eno abusuafo na betena ase o ma beje eniema no abusuafo kura de kokura won ka so bonye ntum okay just ebitosi ni what you say ebitosi mo ma o mu ka so bonye ntum okay nti anumere no o mu fa ne ma ne ba wadaroma no dua na wo no yine ka sa apono no tum mame why anumere no ba omo de oba kire ne ma no akwa akosre afira busu apanyini wo so ba kura ne asa be ma kura ne se niema sei no de be kire na ni pakro no a o ma fa no be kasa no ma kura ne no ai dai a kire owi a busu afo no ebeje niema na dai atum okay owi a na niema a esa mu yima de obedi da efunu no yama busuafo na gina ma o ma ye ne ho niema wi o mo de na to mpem ene kura de bi kura timi ade da no be sesinti first no so anka amache be 4 asani ye no word me no kura no yes na wum de da funu otimi gi be 90 awi abre no kwa no asiesie bi ho awie ama na da wa ansa na homache duru na first so nka ayi no nine ye bi so homache no na so de wo kura no nzia okay asana mo we de mo bi so okay na so de efuru ne da no etimisha na eyelashes nyina ehye ne mo were ye twene nim ya taale no so de so tie ni wale na kura mpo wan hye sa atade no me ye dai enhye ti anwache no nsia se ne de no anwache no nsia mo bi so ene kura de e ma ne bi nsu ti kunani no ebeba oma abesua jamna okay yemra ye honi nyina ye ntwa ho ne mra ye tena se ye num sikasa no eniema na mo kire eniema no wa ha ebusua ya se aye yo nti ene ohine ba de wudu menhia bontene so abonye na uru TikTok na de obo ohine ba je sikapa obi anim no se kutu ohine ba pia kubi official ohine ba apia yo me de ohine ba bia me de je sikapa ba kan ti upo ya to sa what you say omo na chaza ye be hwade bi na ansa na no ene ba be kire eniema no a ye kire na wia no sade wo ye no da wa yi awodo aso no eti maya no wo a mumpime ha sei anopa so ye kire niema o anopa no so okay okay efiada nyure no kra efiada nyure no efiada de waka ai anopa de nso azidie okay anopa no na ye kire kete ne kete na no ne bomu no wana kete nko bomu nko ana ye ka no blanket okay okay ana kurani ne be twatuo ai o de niema ne ye kire niema na obi amede enje niema wo de niema ba e beje betie ntudi okay ti kurani kire ni de wi aye na ya amamre akata fo se bi asole fo wa o ma be ya asole no Tanzania eya no na sa be kire niema etwatu okay nti minim so wa kire niema bebre ena ya pe kakra wa mo so aso amugina ho je de yi ba ma tamire wonum kire niema no sa no ande nyum bia wre ho nyum se kete o sa do ani opanyi mayadoa na enti ene no wo be kire kunani niema na se wo be kire ma niema na wo kire hwa niema ensofo niema wadaroma abusia bra Facebook Nhyira 104.5 YouTube ni Nhyira
Sanso ena yedemu live ewa Adum TV mama de na bra na behwe wani so ade na ebra ye be kire ne mai ubetimi atam ade na da wachi no aha wo de fakita na adwanwom no aye ready a pacho ya no dia wre wa ba muso ana no mujina mo ni die e kasa kakra amenu no senkase o kontem bantem sakatin po bi na na ye ko no so mbebe na ni wo no ekoda ama dia yeye enne mujina na mujina mansefo ewia se obi ba na wale a onya na so awale pam ete obi kwa awale so nya hawo ete ba me abusu am de ba de enya nkunum de na bible study na no ka se obi wu ye nsie no sie ba sabia mu opomba no won faso che no na no fi ada ye be ye dwa he de anopa be sie ben konofo ade sie de awie be kire nsuo ene enwa de okay ana no megina said ye no zenkase ewiase da se bo ade ade kodoko begu ye mene munti ekuta ya sante be kola ananom aya doji nsa sabie bu ye ade shiye samre nsai efi ajo dada hu kwa ya sepe awe ne nyo mo de ne bia e ho akade egu asante bodom baako ye wie nananom da se bo ani pada wiase a edi nsuo be ka ya ho de edi nsuo ya ade nyina sabie mo wiase enam nyina untimi nyi nsuo emfiri wa kwam ananu ekuta asante nsuo be na sedi wo baako no fo ane kala pa ekuta no wo so nsuo nananom ye ba ne batatu nya ma ne patatse da se bo be no nsuo monye nsuo ye agwo ba mo fa nsuo wo nananom ye wie ni ewie sabie mo nipa
enum ya doko de ne wa yinti madama esa kuta asante no malt ne asante soft drink de omu malt ene royal cola ana onye wudi ni bia ni nyina ye de ba na mfansom ahoho ewi ye nananum ne enwi ye nananum ye kuta ebro jinsa ensan dansa aso nananum eninti ni abede ne beba momfa be ma adehye nananum a omka bi ewo mu no momfa ensom ahoho ewi ni enwi nananum nipa dansa bo anyankopɔ bo ya yete ase ye dia fasuo ni ahofa de dey e kan yo nananum ye kuta ntoma aso ntoma ewedin semonje dansa bo a na memena ade beti kwasi ada mo be ko na ase asode wo wi a adwada wo be bu akonta wo be fra bi nananum se kuta asante cha chawo edema be ma kurani se won fa nkoda ase ye wi ye na ye wi ye wo asante tof asante yankachi okay wi ase ye sukura se bi moja ahun efifire so ni nipa abobra ye na mo ye kuta asante yankachi nananum yankachi fu na wo kala da wo do bebibi ye wo de ye de wo de ye nwunu wo enti da se bo abusuafo mbete de ye de mbete de ye nwunu mfa we enche ma agwagwo ne ne ntiri nya bi si ye ko papa ye ma me ye ene ye nya sa yankachi ye wi ene ye wi ye kuta asante tofi e wa kono wo ho ade ewia so bi wa de kura poda sabia mu wodo ba no odi wodo a wo ma tofi ana sa akura bo ba tofi a wo su kura no wa de wojai ekuta sante tofi do so ewie ni ewie nananom iginama enseofue nanam sika da so ba wi sika okay abusuafo da se bo a ye be bon santi sika ansefo no e de bai ana ewie ni ewie sa matches we na mo se wo kire mu ananom da se bo first anka ye kopɛ kurabe a e wo tani ye wo kan se pembura ya so ye de so kan ya de hwehwɛ abe enwo ayi bi papa de etani ena so de se bia mu ade akofa abe kuromi a abrofo sem no odama ka we second da so aniema no do so de enjima mfa ma de abakan nan okay sebi ede ya da se bo ne dun so ade aba na se bo aye so a e de asusi fiem ana obi obe senselfo no ko yin ani abe hunehuna wo mo de se e pamanches ne de so kendo ni mo de ya enshom se wu se de ho akade etie no pia se de oba papa pia kanie ai on be yin se oba konofo ai se de oba she na ase anyimonyam anu wa de wa she okay ba ya ana no mabusuafo said ye and one cadet about forever come no order than no bandy bia ai amre on na yensi ani ma ya do no na yo kwai ba di samre di obedia yo
Wadaroma wasema twato a wodi eja asanteman efa no saa enema ayiyo hu wo kan se enei Europea wa kyerɛkyerɛ mu sɛ nkakunani kura de nka anyi wa mu mini so wa kyerɛ ne ma kyerɛ ne ma so ne kunafo hyɛ yensa ya tete ye ni sɛ de ma hyɛ me die wa yina wa mu no wa kura de yi ya na mu pekuna na mu pɛde ya ka bibi kakra kyɛ ene de meka se kura ndi aye life mo fe ye crime ya so can na punishment sa hu can na punishment you kwa umpe utimi ya kwa na awale won ayari ama ko so kura mo ne kunu wa onwa betene so de ho na utimi na dano ahu ntimo mi nsua ya sa yesi ya chewa ni tu se kane bu kire ene na ade ayi ase kane ayi ase manzo aban the first enye by force ko ye ni ma chenchen sei betene wa enya bia ngwase ya dai eto kunu ewe ni kunu kura wi kura wan ndima ya dai anya bi kura ni pakro no so woni bi wa ko bobosi ya bi duro na adane ngwase sama so so mo mi nsua etete wode en atete wode en na ye ene pa da ko shaman fo bebon obitimi fo obi da ko 1 billion yeah a year se decoration ye ko tufu ni so atwene o de obo ayi no nko ada ko no 1 billion hey do ko ye wodo no so de efunu ne dai e ba ba tum ban so asiesie no eno so be je ne de na ne ma hihie obo okura obetuma ajo 200 million ne ma ne hihie ne ko ma ya no di na chini no betu omuka wa gro ne din dise ohine bakete group ohine bakete group ana enso opa wo ye I so for abusuya na opekete pa abegura masantikete enyo mu die ne bi na frem ohine ba eno ba unka say kutu asem humete ka bibi ya bibi ya bibi kakra bi madama ya maso yo eno so ka dendua na eso yo fiada konkura nyankopo ehia so ama ye no masantefo no eno ye ka wonti ya so nti ho asem ka ye mu die ne bi da eye bi anka ho asem asantinka bu asanti ade no we na se tu ne bo ne dia ne abayi mu ase so wa bobra ye ne asantefo ye na ma na godu no gu yensa so gu se so gu ye na ase se dos ye de be movie de be gu so movie asanti aka de na asanti ama me nya wo die ni bia nti ye ne ma do se kutu bam piao meba ho wate mama enem na kuna ye ene se de e mabunu no bi kuna ye no kura no wi se ni ye yakwati saje se opa chewo ena wakoye wofutu a wode maye wayi yo ho aduane hu ntokwa nom ne ade esisi wayi ase ka bibi kakra kire da mai ni se waye ba panini de wo ba rese bibi a kire ana mama da wase se ne na amafo no besre wo mo a se asemba ni brisem na aba ya yenya akasisem bebre no wo ye wo be wie na fe ayi betu a wo be kufie no na afe aya manso ama wo ne se wo ho kafu senso yiro na afe na akoda manso na nya akasisem bebre na ayeye no na muwa ye nananom ye betu wo mu na ne mantisa ka yi abafie no kura na yesi edi abuada no kyerese ye nsoja kura wo fie ho okay ena wabenya aduane adi abeku aduane ho ntokwa enso na die aduane ho ntokwa no eno na ekwa yi ase obi ya kasesi a wo che aduane wa ma na bi wa yi ase tia eno na sese no aye fashion aba ye mem hase tie sre ya na ye nim guase nti ye nto ye buase ni saa ne ma ye nwene awehu abafie no ye ma eno no ho hia ye kese fise ne ma ye hihye no bebre akwaje animonyam ni panti ase ekura e bi kura ohia kapreba ekura di ato APC anase ko de kura no wanya bi da enso ko wudi a ensonum afi na ne ebeye enema kese challenges akese ayeye no emua ye de beye no ye mfa moa abusua no ya mesome wo kan yo oyine ba fa wo kira kwan no atudwa se asante akade wo pekete pa na no nkohia yase na mese de obu de pamba se ya na me fa nkonya na chi ho na chese ko fa be tina ye na mo wo number na yo bedasi ye kuma se pankro no okay ana msawo menshi abend pankro no na agro no wo enya yase nko na mebo okay o ya ye fra me ababa wo topo no onya sika mani busu
awu ni we na iri bi ja wa na ba be bon wa sa ya dai abafie nkase the number is 0540 0540 another 40 84 15 0540 40 84 15 when the man from me and me family be kaka sa ya wo me kira sa o pass anti t-shirt asante akade ne asante ne ma bia aso from me obenya bi te bia maye bia ba manhia ntoma ne ade no 2% be kira oni mama ni ade bia fa yie woni aye from one ade ne ho adwuma na me de meye piao Ezrechi ate bibia be ye kama mame yase mo nipa wo brate ase enso ye mo oji se wawu ansa ye mame ye di kan ka bi fakakra eta troma ye na ye nko mame da se na me nche tie fo na hwefo ni ame de me ho be example asema me be kan mase eto fom mase no odin pa me mo ni din no ye footballer okay enti mi ankasa dumra na me ye nsiye me tena kunwa so ye nsiye no enye asem keto sense na nipa ebehwe ade no enti me kan nemafo yi ye hwe se ade na wo be ye wo titiru ayiase enwuma me kwakere ye me kire ya kire brass band ebdi kan e wo me gikire ena wo bobo ni enti me ye cake me so me ye cake 20 me ye cake e bo Maya me kofo mo tag so apom okay je say me pam ntade hihye o anya asam kito ma eka ansa na yesi wo dwan ni kese a wotua beben edi animu na anya asam kito enu ti no sanka ye tete nyoma wo ho anka bi anka sa nyoma we nyina kema tanipa aya ho bebre okay na ebeboa ya because o se na nyoma okike esikatue bi anim aha bi anim o ye titiri but nka bi anka ye nim sa mamra no ye fa na no anka bi anim ha o ye besi akono but anti sa na o ye titiri nti wo se o ye bibia enipa behwe wo nti wo susu no so kasa mani pa mu say yes na do be kasa ma me de obisika oje ye just a whole lot Ohemaa enya asanketo na me o kadisa jo enu ti yam fanya futuo na me na me ka me say yes ye chia ebeboa ensashe o ntuna na chia na ko ensashe social media na ye kan wasem sa be say ebe ye nyoma bi ye ne yeso ye de kire nyoma nkofo de kire ade paso so enti ne betimi adane nyoma ni nyoma etimi asako ya na mo braju ma de so be dane ye sa de we pa ta ne osika wa ye tete ye me ho adwiri be pa ne na metie enu ti mesre na mafo ne ye ma me no ne mpanifo mu di anim se de da me ka mesre ensan ko ye kine ba jo abusia ya kwa aye vehicle any joy on me kwaba enne me ne na pon wie titanse ko mami na fe ya be ye mixture bi vehicle de aye dupa joy ointment me ka de joy na me say joy we so anyway that's what you kind of joy ointment kokafo ne kan say aye dupa doctor atena se me na kwaba baba na what to say papa eja Ghana dia fofi da yenso ye kire tete amane ne akade of course wona nam boy nkomo that's it me fi nkran ba na metie na me agi papa ena show ni de me agi so much na babia yenso ye beto so no those days na yesuano na sometimes na ka nkola won say ye beto time afi na enwuma ba ubekokru kesi makofa spinning machine no your friend operator operator na be nyum that time na yenso yenyi be to so na mo ya lucky emeka na ya lucky okay na obi wu a abro bi wu a anasa kokoro bi wu a na kodangu okay o mbeko fast operator na be na bo nyum na mo asa na mo hu aye fi no eno na na ye pe we keep you na me say anajo no anu we move from class 3 eko GSS 1 no bi wuye e we kura na say because we eating well me didi na hospital no na ye nka ye nhwe me ye konwurem na ye ko penwo anom dua bi o e fe nyamedua okay so otime nu nyamedua I was say yes bitters bi enu a eye nyusi nyamedua na so otime nu nyamedua yare bia so ni webetima tra omu okay being bacteria fungal or whatever and until na tetefo no omu wade oye na they have the medicine baby make say yen science ye kanya me say nature
nature bua me yie papa. Okay. Because tema misano na nature na nim say meye science. Enti no ma impenifo na me di omachi we kurase no na nnoma bi omoje no na I was learning science but na me nim. Enti later I me go school we me say me sua me science ni bebre we kurase ansa na me ba dey me ba krum. Joy Herbal Center ye nuwa ye no e say nuwa yi bia na ye dey okay ye nuwa e drove vehicle 20 ye drove vehicle 20 e bia friend kaya senegalensis mahogany dua mahogany dua under pharmacology mahogany dua betima ma atma sayare more than 20 at the amount under pharmacology usu pharmacology e bia friend mahogany kaya senegalensis obia wo din o de frɛ mahogany dua betima sayare maku more than 20 at the amount e bi o drove vehicle 20 mo okay menu ka say China for abba Joy Herbal Center any abetra 3 solid times omukọ no maba omukọ no maba omukọ no maba unu nti omupe how omupe formula omupe near the joy ointment and a drove vehicle 20 last one by there so okay they say the person no munsi China more partnership and omo ye okufo dia sesia bayensu enim adwe omo ekita omunti no ye lab ho de nkokromoti enkan bia untimi nkoho enti say vua ye kan wasem ye joint and drove vehicle 20 no look bibia me ka say you will be drove bebre wo ho ana say we no bebre wo ho but vehicle 20 na ye drove back a esa yare ahodo bebre hwe no as see every single day me Southern Africa for me say you Southern Africa no Ghana ha me say you Southern Africa because day in and day out every 30 minutes bia me nya message me respond obi a sebi owo yare ekodi ewo bi HIV AIDS okay our sanwo esichire yare our sanwo pressure you hwe say ni pay a ne how tin say Babunu Kasei, a drove vehicle 20 ama ni sugar na ba form ama mi ankasa no kure ene obo dia o hwe me ye nyina wa ha mi ankasa me stop no so njai vehicle no yede enom because sugar na ba form ama when jai no ma e dey asenfo from yede e be san ba e say sugar na say tra certain number and as a level okay and what me say esa HIV yare mo no kura ekutia nyina no still vehicle was able to perform its metabolic role e woni pana brabo enti ye ka do vehicle 20 a enye do kuma keke one bida obia bisa obia obi unu bida bisa obia one bida say edo no etise ana vehicle 20 and say yare baako Bebia me can me say esa almost yare bia University of Allied Sciences ho one more krampo science research at their pace to say vehicle no white blood cells in a cambum but even pono woman who say vehicle no red blood cells no wo anyonko fa bimpo ho vehicle krampo san boa ema red blood cells no mo no amoja maye no Viking influences about cells no so okay and do sha ni pedua no nyina no e do Viking 20 play role den e wo ho na mese wo say se wonni apomoden a na wo do a na wonni nya obeya just go in for draw Viking 20 simple as that na no na hwa de esa almost yare biara okay so wo pressure mpacho no draw Viking 20 so was it yare medical aka me do bi dia ya dance de amount no madro Viking 20 na hwa de se wutie na awie na oni mo bi na se yare ha no pa wo de mane to aso no madro Viking 20 for just 14 days na hwa de no onu ni na do onko de bi onko draft na say hospital no nko check no pa bia fasting blood sugar no check no hwa de okay at the point on no kasa be jai no any obi na be ka chen say on jai no because na situation yare no and as na situation level no then aba from too much infections ahoro here author's medications and I say so for amines drugs na you dey treat infections no I was side effect so oba wo nom so for amines drugs and as antibiotics one can say to me say was cried was started eating slow. Unya infections
no duro no so na ama obibi saa yes okay yes okay ya kind of for MS drugs and as antibiotics no yes now so ya duro vehicle 20 wonum na the titi infections any side effect biara wow wase kekawo so unya discharge bio say infection kono say unimo ode pro enye ode pro won say obade or say onya discharge kakra na seka na say many ode pro sometimes some go beyond ode pro ebi o ha na bru ode pro so na ya infection bi a wankasa wunnim eni je sem me say wunim infection I how and I say wunnim a just take a drop vehicle 20 obey okay obey meat obey wo de no vehicle 20 na fa jointment esiesie ho jointment na kese wo ho ana ne nketo ane so yede e wo ho na say wo ba on fa bi ma ayasemo ayasemo mere beba ya de mere wo madam wa ka madam ba so mama no bi sam ya ayarofie ayarofie da me ba me fa factory no ana ya me tanya me ma ebi wo ho a me call rounds na me do fie na de chairman san ba back okay me call through the country if you that way na what de o de fabric because I hear nkofo mo tia wa e bi ne de boy ho ban se aha yes in Colano so ya discuss in Colano enti awie kodras to be a ben okay ko pharmacy show be a ben ma me a wotie me papa wotie me na holiday I'm sure say nipa bebre na tie me yeah so wotie me a me pa cho so wo yare a kokope edro vehicle 20 nanom esa almost yen to yare di ansa na anom wonum yankasa bem say apomodin eden aba so wo 50 years 60 years 70 years now no my bro vehicle 20 a energy level na na sa hoden suru ko beba wo mu no be equivalent to nipa wo 30-35 years na so wo 35 years now no my bro na you come back to your 20s okay wonya hoden di ye adwuma ankasa contrast to ben Misty Herbal Adia Pharmacy Rome okwa Colinac Herbal Apidank Herbal Habme Pharmacy okay bebia ko drastole Accra bebia unsabeka yedro vehicle 20 and a jaw ointment and I the foforo aba eno ne stomach care yeah and we say synergistically no so no stomach care no the vehicle peso a also bia no entimi also yarmo H pylori no and World Health Organization wiase apomodin kubat and abatan kesiye no yeah apomodin batan yes kubatan yes H pylori abaye class 1 carcinogenic ye carcinogenic a bibi etimere kokura yare cancer eba stomach cancer wow. H pylori edeba e class 1 and remember the cancer ba no ye di kan ebi nicotine and I say tobacco and I say cigarette smoking no no man wo mu no chemicals no wo mu no the cancer eba abuan so the cancer babako H pylori I bit say ulcer na eba ni wo because ye yam no acid na wo ye yam no I know she say car battery hydrochloric acid and I say tetraoxosulfuric acid wow acid na wo ye yam no hydrochloric acid okay and tetraoxosulfuric acid Mr. Otobo can you kind tetraoxosulfuric acid one come my wife no yanko tetraoxosulfuric acid that yanko na hade tetraoxosulfuric acid acid and car battery ka bia na mo acid e gum no say acid no wow na acid na wo yam no na hoden ni say acid no ayepe na so hwe say H pylori ya otimi etewo say acid atimi edunya na otimi say H pylori and say helicobacter bacteria we no hu wonum ya stomach na the vehicle peso a otimi no eyi ne free ho okay frame e was 0244 876 321 0244 876 321 and now 0244 585 531 0244 585
585 531 531 Vical 20 Joy ointment and a stomach care frame na ye nkomo o wadanse de bia fa send me because obi man so acha every 30 minutes bia me nya dance de o me phone so yes so enfa ye de no entum from enfa ma o that's all right that was your Vical there you know that what I say joy no so no one DCS ya infio kama let me do you know Mikoswan mama happy 69th Independence Day Ogana mat mo so man fa brofum fam adai mabre ye twa ho ne yen ka to kakai ba e de aka nyina be so mama oh yeah come on Nhyira 104.5 Hush my little baby don't you cry if your tummy hurts and the pain won't stop asore baby adia waya me asore ba jina nchan mame mana kwa ba na me say ne say ade na asi mame what to say please don't be aboko obakọ ya sapon ye na se bia na fi se tuntumi me so me ye da ba ko da fom wo nwe yo anti na na wo twede nti me fa ho jo ewe wo na anam de na do ba ye ewe de boko yet mete besiansi kelebi na mene ababa wa bi a friend every ekuhia I say every okay na esansi ekuhia no no so hu say me yes of maame no twe ban me na me so metwe epin no enti ekoduru ba bi kura koye say obeye akra to silence mame bacha ye me de wo de okay yanko obeye akra me fa ne se bia ni hia bibi kura na metu asoma na manaye enti emu na enkomodie ye den eba e maminum ne preko enkomodie ba ye na medika akwagilon bi akoto speaker enti me ye na me ka sorry ni din de say me ready style fe ne ya sha say paibo me yes Sunday service evangelical prayer ministry okay wo me ye no school me patron jo enti no ekoba say me kan se lo no me nye biem no se o ma ene agima me na me kura me pesika ya adwuma enti ye ma me ka kire ne se me gima no na wantua enya de a me metumi ayeden atua because ya adwuma no wodi kwagiro na eboro so a wontumi nyeden entua ene wase o mama metua na msemate enti sika no me kwaji ye na ni nyina 100 million enti me ya na me ma wo no 50 million ena me di 50 million ma ne se me mani mi yoni so mu hie sika ni binti won ko che emfama wo mu enti me de me diskana ma no ko madam ne kurani me kwaji sika ma no no na kotwia week bia on ne kotwia enti na me nko ho wo di sika na ma no hwan na na ye dansefo an wo ho me pa chaw me kwaji sika ni free bank ne de eya mimi ni mienu ba nipa na ode ko ma wo mu no o mu ya madansefo o ma me twa me ti bi ma oni say on fan koma akos any sister asumesi no mu ya medansefo Matthias you nam che say woni ni mienu no a wo ti 50 ma no no hwan na na wo mu ntam odi dance ye say what 50 di ama no ni kurani na eya mimi ni mienu nko a aha mimi kwaje baaye no ena mchie mu na me de 50 share envelope na mchekere foforo nso ye den de kan no to oba na me kan say jiwudie boss hwese dura nti oboss na 50 nti e mimi ni mienu nko a ena ne wo yo so aswe enti no omu frame say sof mami asta no na udie mai na me say na sister everywhere ena o ka che me say omu frɛ no a omfa o matena sisa tu krai bo ekobotre enti ni kura ni na ehame enti na ni frɛ ekopeska ena me de ye de me de ba adwoso e de bre wo mu enti firi wano mo kono na ni sika tua no aba fom otua ma wana otua ma hwan otua ade ma manager no otua se e na wo safe de aba fom de enti ami ho ye ni se wo mu frɛ me se week ni so ne sika no nko ya na wo ma frɛ me aka che me se ni sika mai aha enti na week no otua se mpacho me pacho week no enka obetua 27.5 enti 27.5 na week 27.5 say 2 million
275 me pa chon cedis me pa chon okay enti meja ba ko um se me gi sika ne ma no na wono so ba bia no won se no wage asa ni bi a wo mu buku ni bi enti wo de command manager no esa akoji 8 million enti na say wonu tua me de no no na say week no tua 4 million ni 8 million no koji yen week no tua 4 million na ni susu so eka ho na odi atua enti eba ne sa no ye checking ni nyina bom na say week bia no mema wo mu 7.5 because na ontini ni huntua week ni so na frɛ na madam ebebere sa onfada obi a wo wabɛyɛ wo hu nipa afi wo soma no sa onfada enti edidi mu afi me hu de da komiko meeting ba ya me ba ya na onifie ena me bisa sɛ na everywhere ena wo se yan oso wakɔpɛ adwuma aye na se na se wo kɔ ba bi kura ma di wani ma kɔgi sika enti bi abomama ne se bi asof maame ebi a me business na me ye no ene ma kɔfom enti bi a me kɔ ba bi akɔyɛ adwuma na nka mi hu se ne mesimi no ayɛ den aka asɛm no but okɔ ye wan kra wan frɛ me so amomama ne bɛpem nnɛ sɛ watu afiri efie hɔ enti week bia no sika ne nkɔme na me de kɔ week bia me na me de kɔ enti afi no ma mi sika me wɔ no ai me di tua no ebe sign afi wo frɛ ne so a wonfa na me di asɛm ne yɛ den eba enti na obisa me a de minim fa ho no enti me san fa wo nko wachi na me hwɛ sɛ besi so ama me a ekimpo ben pa nche na ma wo gi sika no ma no etirimpo ne sɛ na ye wo fie no wanya adwuma enti e ma no kan sɛ wo ye obi a wonim pa no to eni meet paaye enti me nko gi sika no ma no no mfa nyɛ sɛ adwuma die no enu ntina ma me kɔ gi sika no ma no ne ho nipa ben na wonim no ma wonya rehye mu fi sɛ ne no woni nipa bi esan sɛ wo bɔ nkɔntene hwɛ n'achi sɛ panyini bi gyina n'achi asɛm ba a wan kora na me de kɔto n'anim ne ade ne ho nipa ben na wonim no ne kuro nyame animu ni na one bla bi ene nam a ye beka se bi ani kunu enti bla no minim but me dis kan ma no ma mo bla no amane enam dis kan ma again ma mo bla no amane enti na ni tua no onti mi tua no me frɛ ni kunu no e ka kyerɛ no ena ono no ka kyerɛ me sɛ me kwaji lo na ma oban no ma nka kyerɛ ni nti ontua ba esan sɛ sikatua no bɛda hɔ no na no Monday be ma no na be fa oban ne niema akoma no baabi ese wati kunsu ɛhɔ na yese wotu ye no wakɔ han dan na be ma no wo be ma ne number o mba cha ne number no meja no ofie ofre a onfa black ra me de ma no so afra wadum ofra onfa sɛ sika no sign na otu a sign na aka otu a 3 months ne etua no 6 months nti otu a 3 months no efiri hɔ kɔ no na ontimi ntua nti enum na no mu frɛfrɛ me ana me hyɛ ase yɛ den etua nti me pɛ the exact amount otua sign na ka sign a wo atua yi nti sika sign na wo gye free oba no ho me ba cha sika me gye free no no ɛyɛ 705 me kan 75 wa 70 na saka 30 million na 100 million 7,000 7,000 me pa cha adenti na 7,000 so man 5,000 ono no die no a ofa akire kɔgye ye no ma ne ka kyerem sɛ me na me de evening ne ba ekuo nim enti sɛ wodu obi ba na obagi sika no wantua wa wo de ne ba ye no ona abetua ɛno nti na ma ka ne be do so saa no enti book ni mu sika ɛka ɛwɔ hɔ no yɛ 7,000 me ba cha Tonkrama no na Adum TV de ye wo ba bia mati every so of mama dwens na ka sei kelebi o mama kɔgi sika ma wo no sika ne de matua ama wo no me gi mi sika eni ntina me do aba so wadwen kyerɛ kakra wo asɛm bisa bi nso a obetimi de amampanyifo da so ete adwamu na me kai wo sɛ Ghana yenya mfie no aduosia nkron nti ma wadwene enye Ghana de ye o mamba pa di Ghana she Ghana dino maybe enter so ne ba ho man so 03220 835818283 03220 835818283 Mr. Oba ntetiam na onu abi nso etime aba so ebi hello
Hello, Ohemaa Benewaa, how? Me also pa me do futi baby afrefi. Yeah, why didn't na balebo akwesi you do some for adua. Okay, kwesi yetio. Yeah, in fact, it's an idea. It's an near mad generation ya body or say some go back near kofa. That and near man papa bet. We say how and this you see. In fact, I fear and nation pa one church and some dia ben away that's it. Yo, yes so yeah that was say hello. Oh me my. Yeah, Joe Fakwata. Kafra. Hello? Hello. Madam for wuji baby afrefi. Brakwa de the page out. Eyi bra. Brakwa me pacho yetiu. Na. Asma na ka feke. O de ne no feke afako pata da ko bi ya. Na yefiri afako sa be kan ye se na ka ne afa fom ko. Ni e ba we do se wa. E wo no mpo bo. E do se wa. Ya wo no mpo bo. Emrika ni be twam no. Enya ta ko twa. E se ne de across yes ko bi ye script ko no mu di akiri. Sure. It's slow. And what was told me, you know, so Ghana, you want to move. Yes, 69 years. Funny, you're going to be funny. And the assembly for the number good crime, maybe be a make a mental man, maybe a fair anti comfort or the court you go name me about geography. Also, you have a just bank. I just go a court, which you will be like. Oh, Mr. Medas say Ghana de Queen Kakaka. Ebe ye. Hello? Hello? Uni abama abranti wala him kata fu sechere kwa mai. Okay, papa mpacho weti. Ohemaa edamo aka ye tete ho kwa de fa so ye. Na se tete wo ru sana na vanufo na tete ne mambafo a omudi jamban mo omo mrew. Tete ho ne ke be ye ukotwa bre. Wa do ni twam wa akotwa bre wa kompempro na de ayankonya. O fa plastic chair no ko fa ne he. Enti eneno enyama asesa na emba no ya wie no mo fa dawro emba enchira FM abusme ko si na mo asi yi mu ayo ne nyina eni ho akofa information center so na mo asi se na mo ka ye tete ho amamre eni amane e wo Yesu din mu amen. Amen. Homa no so na ye wono wadinche na ye gie no ye di holiday die so wadinche uhia 03220835818283. Mami sanfa from hello. Hello, Ohemaa B. Me da fu wodi baby afrefi. E frame jamna me ka say free TUC. Yo jamna yanko. Ena de mama ye ehunye mani so pa. Titi ho yiye na e kama pa ena obi ba wo yi asekra na wanya aduane a na wo ko obeso odibi wo yi na se no sa dibi kofi no sa anum nsan ho nyina enso bi ensan obebo 50 cedis ana 100 cedis aduane ni nsan no so a wo de no so aburo sa sika no bo so ni bo fu no kasasa ena obi wo nya rahu bi titi ho kra no me nyini de ba me nyini sa obi umu to obi ewu mu na wanyini ebi abe any accident bi na betu na pressure ni diabetes ne sa ne ma na bi ni ho o ti nipa ni bi nyini ansa na nyamia ato ne sa afre no oh enya bi accident bi ana na mekan bi na betu na obenyini a ene nipa no edi be 20 years 25 years so pressure o yesi e di ekure ni eyi accident no ye kokon aduane ho Ohemaa bi mi awon ko no bi mre bi me na mo Yeda sepa hello. Ohemaa bi me mo aho. So na bunwai. Asante be kwai. Asanto seyase assembly man me boss. No way. Asante be kwai leto ni le mama Esther. Omutio papa. Na ma bi so kwa great bang ho na be kwai. All right otonoma otio de bia mama. Se de ni ya be kwai no. Enne aye aye fashion. First, obi wukura na kurani no na drese obedidie. So bow, sebe mo, betime die bu adabe na ochi ala se bosome. Ense na mama, obi wupe yenya kwesie ni bapa, ni yakodokro ho, ni yakwa aduane ho. Sia aye aye fashion. Enti owo so nwusi aso no ma so. Ti wua ni yewu. First, yesa obi wukura ne fio kwa na ne so bewura na ye obi a wanyini babọ ne bra pa
maame penimu papa penimu abrewa ene mnante ayaba baba wa yaba yemu he yemu peni yemu akula yemu obi owedi bele ene ene yemu misi Nyankopon so ma 69th Independence Day enye dapa ema Ghana na ye ni aye leaders no ye nyi timamufo ho enye no nko awo ye die ho na emoa na bibia ya kamagini akadu gas obi baba bone ne yere mama okay, right. Mama Fabemi and Sabin so na yen round it up. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, madam. For would you baby afrefi? Sure. Yes, friend me Marta. Me can tell you. Yo, mommy, yet you pa. Yo, say my de pa Yakupon onshram. Yakupon yamu kesi papa. Tetramana ya to watching na ye bre wudi ase. Those days, ubeti say obi ewu a. Na wewu chichichichichichichi enu pono. Na eye abrewa na kokora bi a wanyi. Na accident kwa na entesi. Samre no so na wiase nyedin sesesi a. Sesi those days, se na echifa na sesi a. Enche abofra nyi de bebia na wewu. Those days so na no kwaridi wo ho kakra sen samri. Wo betimi de wade ato ho. Wo bebo dawu, wo behu e de amawo. Obi fakwa na nipa no suro se bibi besi nti ode bebel. Yebo de wura na ode aba. Ba ye say nipa refobia de a won suro, obi ri obi yiri a won suro, obi ri obi kunkun a won suro. Nti Ohemaa Nyankopon nya mukes na mom tete amamre na wom nyensan famre biom. Tete ukuru na kokora wo yo so kokora na gusina pa wo to mfi nyame. So those dey tell me nyina wo. Eno mo janse